자, 오늘은 욥기 18장을 강의하겠습니다. За өнөөдөр хэвлээ Йов 18 дугаар бүлэг рүү орж байгаа. 네, 욥기 18장의 장면은 빌닷의 공격입니다. За 18 дугаар бүлгийн гарч нь болохоор Билдадын давшаан дайран гэдэг үг юм. Өөрөөр хэлбэл Билдад Йов руу дайрсан гэсэн утгатай. 네, 대지를 보면요. 첫 번째는 빌닷이 욥을 공격함. За нэгдүгээрт нь болохоор одоо хэвлээ сэдвүүдээр нь орж байгаа. Нэгдүгээр сэдв болохоор Билдад Йов руу давшилсан гэсэн. 1절로 4절. Нэгээс 4-р ишлэл байгаа. 그다음에 빌닷이 악인이 받을 벌을 진술함. За хоёр дахь нь болохоор Билдад хорон хүнээ авах шийтгэлийн талаар сануулсан гэж. 5절로 21절입니다. За 5-аас 21 дэх ишлэл байгаа. 그럼 먼저 첫 번째 1절로 4절에 있는 빌닷이 욥을 공격함에 대해서 보겠습니다. За хэдүүл эхний сэдвээр оръё. Нэгдүгээр сэдв 1-ээс 4-р ишлэл дээр байгаа. Билдад Йов руу давшилсан гэсэн. 네, 한번 1절로 2절 한번 읽어보겠습니다. 수아 사람 빌닷이 대답하여 가로되 너희가 어느 때까지 말을 찾겠느냐 깨달으라 그 후에야 우리가 말하리라. За 1-2 дугаар ишлэлийг унших чинь. Дараа нь шух хүн Билдад хариулж үгсийн араас чи хэр удаан хөөцөлдөх вэ? Үүнийгээ тунгаагаач тэгвэл бид ярилцсанаа гэсэн. 네, 이 욥의 친구 빌닷이 이 8장에서 욥에게 충고를 했었습니다. За хэдүүлээ 8 дугаар ишлэлийг та санах юм бол 8 дугаар бүлэг дээр энэ Билдадын талаар гарч байгаа. 네, 이번엔 또 18장에서 두 번째로 다시 아주 노한 어조로 욥을 경책하면서 정죄했습니다. За одоо энэ удаа болохоор 18 дугаар ишлэл дээр тийм 18 дугаар бүлэг дээр нь тийм маш тийм ингээд одоо хортой үгээр Йов руу дайрч байгаа талаар гарч байна. 여기 보면 너희가 어느 때까지 말을 찾겠느냐 이렇게 했습니다. За эхний ээлжинд юу гэсэн блэ? Чи хизээ бартал ингээ өвгний араас хөцөлдөх гэдэг юм бэ гэсэн. 여기 그 8장 2절에도 보면요 비슷하게 말해요. 그 빌닷이 말할 때 내가 어느 때까지 이런 말을 하겠으며 그랬습니다. За хэдлээ 8 дугаар бүлгийн 2 дугаар ишлэлийг харах юм бол энэ дээр байж байгаа. Чи хэр удаан чи эдгээр үсгэж шалчиж амны чинь үгс өчид салхи болох юм бэ гэсэн. 여기 너희라는 말은 그 욥과 욥을 지지하는 자들을 가리키는 겁니다. 어떤 말씀하시는 건가요, 무슨? 그러니까 너희가 어느 때까지 말을 찾겠냐 그랬잖아요. 너희. 거기 너희라는 말은 욥과 욥을 지지하는 자들이라는 뜻입니다. За энэ дээр болохоор чи гэж орж байна те чи тэр удаан гэж орж байгаа. Энэ болохоор Йов болон одоо чи гэдэг нь Йов бид гэдэг нь болохоор чинь Йовыг жишилж байгаа хүмүүсийг хэлж байгаа гэсэн. 빌닷이 이 말한 것은 어느 때까지 변명할 말을 찾아서 변명만 하겠느냐라는 것입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол юу гэж үгээр чи үгсийн араас хэр удаан хөөцөлдөх вэ гэдэг нь болохоор хэр удаан чи өөрийгөө зөвтгөж ингэх вэ гэсэн утга. 그러면서 깨달으라 그 후에야 우리가 말하리라 그랬습니다. 깨달으라. тэгэн гот үгээр чи ухаараа тэрний чин дараа бид нэр ярилцсанаа гэж байна тийм. 이 말은 빌닷은 욥이 자기의 잘못을 깨닫지 못하고 있는 줄로 생각하고 있었습니다. За тэр юу гэж яжсэн гэхээр өөрөө одоо Йовыг яасан гэхээр хэлж байгаа үгөө ойлгохгүй байна гэж хүлээж авсан. 그래서 욥과 그 욥을 지지하는 자들이 바로 깨달은 다음에야 같이 말을 하겠다는 것입니다. 이해가 안 가셔요? Тэгэхээр тэр утгаараа яаж гэхээр Йовтэй 목사님 욥을 지지하는 자들하고 같이 말을 하겠다는 뜻이죠? 근데 뭐 여기서 뭐 욥을 지지하는 자들이 그 성경에는 기록돼 있지 않지만은 너희라고 본 거 보면은 그 욥뿐만 아니라 또 다른 사람도 있기 때문에 그렇게 말한 것 같아요. За одоо энэ дээр болохоор ингэж Билдад ята чи гэж ярьсан шүү дээ. Чи хэр удааг ингэх гээд байгаа юм бэ гэж ярьж байгаа шүү дээ. Харин яг Солонгос Библиэр харах юм бол чи гэдэг үг нь болохоор олон тоон дээр байна гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг Библиэр Йов ганцаараа байгаа. Библиэр ингээд болохоор Йовтай хамт Йовын талд зогсож байгаа хүмүүс байхгүй юм шиг юм төсөөлөл гарч ирж шүү дээ тий. Гэхдээ
Солонгос Библиэр харах юм бол та нар гэж хэлж байгааг бодоход магадгүй Йовыг одоо өмгөөлсөн тийм хүн бас тэнцээ байсан бахаа гэж үзэж байна. 이게 빌닷은 지금은 욥이 너무 잘못 생각하고 있기 때문에 자기와 말할 상대가 안 된다는 것입니다. За тэгэнгუутаа Бэлдад юу ч хэлэхээр Йовыг эсрэгээр нэг чиний наад нөхцөл чи арай биш ээ. Чи зүгээр дахиж нэг боддохгүй бол тэгчээс дараа нь чамтай ярилцъя. Чиний төвшин чинь ерөөсөө ярилцах төвшин биш байна. Айгуу тийм дорд байна гэж ингэж үзлээж авсан. Йовыг. 이게 사실은 빌닷은 욥의 그 깊은 신앙의 경지에 그 어, 욥의 그 깊은 신앙의 경지를 이해하지 못하고 있는 것입니다. Тэгээ яг үнэндээ болохоор Бэлдад Йовыг тэгэж төвшин өрөхгүй арай гэж байгаа юм шиг боловч нөгөө талаараа харах юм бол Бэлдад өөрөө Йовын итгэлийн төвшин бол ойлгоогүй байгаа. 그러니까 빌닷은 그 신앙의 수준이 욥보다 못한 거예요. Тэгэхээр магадгүй те Бэлдад өөрөө л одоо яг Йовыг харахтаа те доош нэгээд байгаа боловч а, Бэлдадын үнэн төрх нь болохоор Йовын хаанч хүрэх байсан баг. 그런데 빌닷이 생각하기로는 욥이 자기보다 못한 줄로 이렇게 여기고 있는 것입니다. Тэгээ тэгсэн мөртлөө Бэлдад яаж валаа Йовыг л зүгээр наа чин энэ өстө худлаа гэл те худлаа нөхрөө гэд ингэж. 예를 들어서요, 어느 마을에 가니까 눈이 하나만 있는 사람들이 다 있다고 생각합시다. Мгм. 음. За хэдүүлээ энийг жишээлбэл бодож үзье. Та нэг тосгон руу очсон гэж бод өөрийгөө. Тэгээд тийш очсон чинь тосгон дээр дан нэг нүдтэй хүмүүс байсан гэж төсөөлөд үзтээ. 뭐 그럴 일은 없겠지만은, 그러면 눈이 하나만 있는 사람들만 있으면은 그 사람들이 생각할 때는 눈이 하나만 있는 것이 정상으로 생각될 것입니다. Тэгээ ингэн тухайн одоо жишээлх юм бол тэрвээ тэгхэд байна шүү дээ. Тэр тосгонд дан нэг нүдтэй хүмүүс байгаад ах юм бол угаасаа орчлон ертөнцийн бол хүн болгонд нэг нүдтэй юм байна даа л гэж тэд нэр харна. 만약에 그 마을에 눈이 두 개로 정상적으로 있는 사람이 그 마을에 간다면은 그 사람들이 볼 때 눈 두 개 있는 사람을 병신으로 볼 것입니다. Тэгсэн чинь тэр одоо тосгон дээр одоо жишээлбэл хэдүүлээ очлоо гэж бод. Тэгээ та нь бол хоёр нүдтэй шүү дээ. Тэгээ яг үндсэндээ бол хоёр нүдтэй байх хэрэгтэй шүү дээ хүн бол тий. Тэгэх юм бол гэтээ нөгөө нэг нүдтэй хүмүүс нь хоёр нүдтэй нэг юу гэж харах вэ? Дахиад дутуу өнгөж харах гэдэг байгаа байхгүй. 자, 그러면 Энэ ямар 사실은, ч илүү эргэнтэй хүн бэ гэж харах. 그 사실은 누가 병신입니까? 눈 하나 있는 사람이 병신입니까? 눈 두 개 있는 사람이 병신입니까? Тэгээ яг үнэндээ бол аль нь дахиад дутуу вэ? Нэг нүдтэй дахиад дутуу байхгүй юу? Тэгэнгүүт нөгөөд бол ч болохоор буцаад биднийг харахтаа илүү эргэнтэй хүн явж байгаа гэж харах гэдэг. 그러니까 예를 들면 욥은 눈 두 개 있는 사람이고 빌닷은 눈 하나 있는 사람 같은 거예요. 눈 하나 있는 Тэгэхээр 사람이 욥을 볼 때 너는 병신이다 이런 식으로 말하는 겁니다. тэгээ одоо энэ Бэлдад бол яг тийм ээ гэсэн. Бэлдад өөрөө нэг нүдтэй, Яв хоёр нүдтэй хүн шиг байгаад байна гэсэн үг байхгүй. 그러니까 자기의 판단으로 자기 생각으로 다른 사람을 그 정죄하고 판단해서는 안 된다는 것입니다. Тэгэхээр хэдүүлээ яг л өөрийнхөө бодлоор те бусдыг бидний шүүгч болохгүй гэдгийг энэ дээр хэлж өчөх те. 근데 내 생각이 항상 옳고 내 기준이 항상 옳다고 생각하면 안 됩니다. Тэгэхээр бид нэр үргэлжтэй юу гэдэг нь те миний бодлол зөв, би ер нь зөв ярьдаг те миний хэл зөв, чиний буруу гэдэг ерөөс тэгэж болохгүй. 사람들이 다 그 고집들이 다 있습니다. 그죠? 누구나. Тэ ер нь зөрүүтэй хүрэх юм бол бүх хүнд зөрүүд зам байгаа. 고집들 없습니까? 여러분들은? Та нар ч гэсэн бас байгаа те. 자, 고집들 다 세죠? Зүгээр нэг зөрүүд биш л гэдэг нилээн чанга хүзөрөөд байх те гэхгүй. 한국, Пастор тийж хэлсэн шүү. 한국 사람들은 옛날부터 뭐 최 씨가 고집이 세다 뭐 그런 말을 해요. Чэ? Тийм үү. 내가 최 Аа. 씨잖아요. Солонгосод тэгж ярьдаг гинэ. Энэ чэ овогтон гол ер нь бол зөрүүд гэж ярьдаг гинэ. Энэ овгороо. 근데 제가 볼 때는 최 씨만 고집이 센 게 아니라 모든 사람이 다 고집이 있더라고요. Тэгээ яг ингээ харгасан чинь ганцхан одоо энэ чэ уг хүү чэ пастрын овг нь чэ штэ. Тэгэнгүүт чэ овогтон гол ганцаараа зөрүүд биш. Угаасаа хүндрэлтэн зөрүүд юм бэлээ. 근데 사람들이 그렇습니다. 꼭 자기 생각만 옳은 줄 알고 다른 사람이 말하는 것을 무시하고 그 사람을 정죄하는 그런 사람들이 많다는 거예요. Тэгээ хүмүүс яадаг гэхээр өөрөө нэг зөв юм шиг аашилдаг.
Тэгээд бусдын хэлж байгааг тоохгүй би ингэж бодож байна. Би тэгж бодож байна. Би бодохдоо гэд ингэ ярьдаг. 이게 마치 그게 욥의 친구들과 같은 사람들입니다. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг хэдлээ харах юм бол бид нар болохоор ингээ Йовын найз нарыг тун муу шиг бодоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний амьдралын төрхийн Йовын найзууд шиг байдаг гинэ. 욥의 친구들은 일반적인 진리는 깨달아서 알고 있었습니다. Тэгээ энэ Йовын найзуудыг харах юм бол тэд нар яг тийм одоо суур тэ ойлголтууд, суур үннүүдийг бол мэдчихсэн байна. 그러니까 욥의 친구들이 하는 말도 틀린 말이 아닙니다. 다 옳은 말입니다. Тэгээ тэдний ингээд ярьж байгаа үгнүүд нь ч гэсэндээ яг үндэ бол тийм буруу үгнүүд бол нэг биш шүү дээ тий. Ер нь дандаа дүрмийн дагуу бол зөв үгнүүд яриад байгаа байхгүй. 하지만 그들의 신앙의 경지는 좀 욥보다 수준이 낮은 단계에 있습니다. Гэхдээ ялгаа нь юу юм гэхээр тэдний итгэлийн одоо тэр одоо өсөлт нь тий итгэлээр өссөн тэр байдлыг харах юм бол Йовоос арай жоохон өсөлт нь хожуу явагдаж байгаа гэсэн. 그러니까 신앙이 낮은 단계에 있는 사람은 신앙이 좀 높은 경지에 있는 사람을 이해를 못하는 것입니다. Тэгэхээр нөгөө нь тэр утгаараа итгэлийн хувьд арай нэг тийм өсөлт баг хүн итгэлийн хувьд аль хэдийн тэр нас буйн төрсөг хүнийхээ зам байдал, үйлдэл, шалтгааныг нь ойлгодоггүй. 그래서 자기와 같이 하지 않는다고 그 사람이 잘못됐다고 이렇게 정죄하는 것입니다. Тэгээ явуулдар зүгээр ойлгохгүй зогсохгүй энэ өстө өөр болцсон, энэ өстө инглээ гэдэг шиг надтай хамт ингэсэнгүй гэдэг ч юм ингэж ярьдаг. 성경을 많이 배운 사람보다도 성경을 좀 깊이 배우지 못한 사람이 오히려 성경을 많이 배운 사람 보고 잘못됐다고 하는 경우도 많이 있어요. Тэгэд яг Библийг бүр ингээд бүр баабайг мэдсэн хүнээс илүүгээр Библийг жоохон өнгөцсөн хамталцсан хүмүүс их Библи ярьж Библиэр бусдыг шүүх дуртай байдаг. 그래서 우리가 성경을 바로 배우고 진리를 바로 깨달아야 됩니다. Тийм болохоор бид нар болохоор яах вэ? Библийг зөвөөр нь сурч те үнэн гэдэг зүйл дээр бүрэн эзлэгдэх хэрэгтэй. 그리고 3절에 보면요. 어찌하여 우리를 짐승으로 여기며 부정하게 보느냐 이렇게 말합니다. За тэгээ 5 юу Йов номны 18-ын 3 дугаар эшлэл дээр үсгэлэр гэсэн те юунд чи биднийг үхэр шиг бодно вэ гэж хэлсэн. 근데 여기 보면요. 빌닷은 욥이 자기들을 짐승으로 취급하고 부정하게 여겼다는 것입니다. Тэгээ Билдадын хувьд болохоор яаж хүлээж авч байгаа гэхээр энэ Йов ер нь биднийг мал шиг хүлээж авч байна гэж хүлээж бодсон. 근데 욥은 실제적으로 그 친구들에게 그렇게 말하는 것이 아닙니다. Гэтэ яг үнэндээ одоо үнэн утгаар нь Йовыг хэлсэн үгнүүд бодоод үзэх юм бол Йов алийг нь ч тэгж нэг малтай зүрлээд үхтэй зүрлээгүй. 그러니까 욥은 친구들에게 절대로 친구들을 짐승으로 취급하지 않았습니다. Тэрээр юу гэдэг найз нараа те малнууд гэдэг ч юм уу ерөөсөө тэгээгүй. 자, 한번 찾아보면요. 욥기 17장 2절 말씀을 한번 보세요. За хэдүүлээ Йов 17-гийн 2 дугаар ишлэгийг харъя. 욥은 그 친구들에게 나를 조롱하는 자라고 이렇게 말하고 있습니다. Эсрэгээр нь одоо энэ 12 17-гийн 2-ыг харах юм бол юу гэхээр эргэн тойр тэд нар найзуудаагаа харахтаа тэд нар намайг тохуурхаж байна гэж хэлсэн. 그다음에 그 10절에 보면요. 17장 10절. 거기 자. 보면 그 지혜자를 찾을 수 없느니라 한 거 보면 지혜롭지 못한 자라고 말하는 겁니다. За тэгээс 17-гийн 10-ыг харах юм бол тэд ирвэсэлээ. Харин та нар заавал ирээрээ мэрэгэн нэгдийг та нарын дундаас би үл олноо гэж хэлсэн буюу тэд нар үнэхээр одоо ухаан нь хүрхгүй байна гэж бол хэлчихсэн. 그리고 16장 3절 한번 보세요. За 16-р 16장. 16-гийн 3 дугаар эшлэгийг харах юм бол юу гэхээр агаар мэт үгэнд хязгаар би юу асаж яриад байгаагийн чинь учир нь юу юм бэ гэсэн. 거기 보면은 허망한 말이 어찌 끝이 있으랴 내가 무엇에 격동되어 이같이 대답하는고 허망한 자 헛된 말을 지어내는 자라고 말하고 있습니다. За 그 3절 맞죠 목사님? 3절 16장 3절 말씀. 네네. За энэ дээр харах юм бол те чиний үг чинь агаар мэт байж тээ те хоосон өгнөд юунд нь хэлнэ вэ те тэгээ яагаад над руу ингээ харсаад байгаа юм бэ гэсэн. 근데 욥이 이렇게 말을 했는데
이렇게 말은 했지만은 사실은 그 욥의 친구들을 뭐 짐승으로 취급하지는 않았습니다. За тэгэхээр Йов яг хуу саяны хэдүүлээ уншсан хэсгүүд дээр гарч байгаа шиг тий ингэж л хэлжсэн болохоос биш юу юуг нь найзуудтайгаа юу тий малнуудаа адэргээгүй. 욥이 이렇게 말한 것을 그 빌닷은 과장해서 자기들을 짐승으로 취급했다고 몰아붙인 것입니다. Харин Йовын зүгээр хэлсэн өгнүүдээс нь бүр ингээ юу гэдгийг гуйвуулад тий бэлдээд Йовыг үсгэлээ. Чи биднийг үхтэй зүйрлдэг хинбэ гэдэг гэж. 이게 다른 사람에게 아주 냉혹하게 대하는 그런 사람은 다른 사람이 먼저 자기에게 그렇게 했다고 생각하기 때문입니다. Тэгээ хүмүүс ингэдэг гинэ бусдыг одоо юу гэдгийг күтгдэг хүмүүс болохоор төрүүлээд урдчлаад толгойдоо ботчдөг гинэ. Энэ яг намайг ингэж байгаа гэж ботчдөг. 이게 욥은 아주 자그마한 사실을 말했지만은 친구들은 아주 악평한 것으로 받아들인 것입니다. За тэгээд тийм хүмүүс яадаг гэхээр илүү бүр хуцаар хүлээж авдаг. Тэгээд йогийн хувьд болохоор чинь ер нь бол ингэ ийм байна инглээ тгийе гэдэг ингэ хэлж байгаа юмнуудыг нь найзууд нь юу ч хэлж авч байгаа. Чи бүр баг биднийг хараасан баг барьж аваа зодлоо гэх нь бол ярьж байгаа тийм. 이것은 그들이 교만하고 또 자존심이 강해서 자기 중심으로만 생각했기 때문입니다. Тэгээд хүмүүс дотроо бардам байгаад тэгээд зөвхөн өөрийгөө төв тавиад ирэхлээр ийм бодолтой болдог. Томруулсан, хэтрүүлсэн бодлыг боддог. 이게 아주 자기 중심 또 교만, 자존심 이게 강한 사람은 항상 남을 이렇게 몰아붙이는 경우가 많습니다. Тэгээ бусдуудыг ингээд юу гэдэг нь те бусдыг одоо үл тоодог, өөрөө төвдөө байдаг, те эсвэл нөгөө нэг одоо өөрийнхөө бодлыг л ингээд чухалчдаг хүмүүс болохоор бусд хүн юу гэж хэлжсэн ч хамаагүй би тэгж сонссон гэж дайрдаг. 설령 다른 사람이 자기한테 조금 부정적인 말을 했다 할지라도 우리는 그 사람에 대해서 악평하지 말아야 됩니다. Тэгээ бид нар магадгүй те хэн нэгэн хүмүүс бид нар лөө юу гэдэг нь те янз бүрийн үгээр хэлэх ч юм уу, дайрах ч юм уу ийм тохиолдол гарахыг бас үгүйсэхгүй. Гэхдээ бид нар тэр үед нь яах вэ? Сүргийг сүргөөр хүлээж авах шаарна те сүргийг эергээр хүлээж авах нь чухал байна. 그러니까 우리는 악을 선으로 갚는 자가 돼야 됩니다. Тэгээ бид нар нэг талаараа нэг өсөндөө мууг сайнаар илүү дийлдэг хүмүүс болох хэрэгтэй гэсэн үг. 음, 로마서 12장 21절 말씀 보겠습니다. За Ром 12-ийн 21-ийг талаар харъя. 거기 보면 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 그런 말씀했습니다. Мгм. За тэрэн дээр ямар агуулга вэ гэхээр муу нэгэнд олслогдож ялагдах биш харин мууг сайнаар дийлэрээ гэсэн агуулга. 상대방이 악하게 나와도 항상 우리는 같이 악하게 대하지 말고 선하게 대하는 자가 돼야 됩니다. За тэгээ эсрэг нөгөөдөө таны өмнө зогсож байгаа таны бодлын шин нөгөө талд нь байгаа тэр хүмүүс магадгүй таныг яаж муулах ч юм уу биднэрээ санаагүйгээр хийж магадгүй. Гэтэ бид нар тэр хүмүүсийн өөдөөс нь ямар байр суурьтай байх вэ гэхээр альва сайн зүйлийг альва муу зүйлийг би сайнаар хариулна гэсэн ийм байр суурьтай байх нь чухал. 그다음에 4절 말씀 보겠습니다. За дөрөвдүгээр ишлэлээр үйл явлаа. 너 분하여 스스로 찢는 자야 너를 위하여 땅이 버림을 당하겠느냐 바위가 그 자리에서 옮기겠느냐. Мгм. За дөрөвтэй 5-ын А хүртэл унших юм бол уурандаа өөрийгөө тасчиж чамаас болж газар дэлхий хоосорч хат чулуу байрнаасаа хөдлөх үү. Үнэн дээр гин буруутны гэрэл нь бүхнөө гэсэн. 여기 보면 빌닷은 욥을 가리켜서 분하여 스스로 찢는 자라고 비방했습니다. Мгм. За тэгээд одоо Билдад Йовтой уулзаж үсгэлээрээ өөрийнхөө ууранд өөрийгөө ингэж шидэж байгаа хүн гэж хэлсэн. 그는 그 빌닷은 욥이 전에 한 말을 오해하고 또 확대해서 책 잡은 것입니다. Тэгээ Билдадын хувьд болохоор Йовын хэлсэн үгнүүдийг тийм ээ уурлаж тэднэрт нь одоо хүлээж авахгүй байдлаар гаргаж тэгчингууд тэгээ бас яаж гэхээр Йовын хэлээгүй агуулгуудыг нь хэлсэн болгож ингэж одоо күтгэж байгаа тийм. 여기 욥기 13장 14절 말씀에 보면은 내가 어찌하여 내 살을 내 이로 물고 내 생명을 내 손에 두겠느냐 그랬습니다. Мгм.
13장 14절. 13장 14절. Йов 13-ын 14 дээр юу гэсэн бэ гэхээр мах юугаан шүдэндээ зуух учир юу вэ? амьдрал юугаа гартаа атгах юуны учир чинь юу вэ гэсэн. 그리고 16장 9절에도 16장 9절 그는 진노하사 나를 찢고 군박하시며 나를 향하여 이를 갈고 대적이 되어 뾰족한 눈으로 나를 보시고 그랬습니다. За тэгээ бас дахиад Йов номны 16-гийн 9-ыг харах юм бол гэж. Түүний хилэн намайг тасчин ангуучилж тэр над руу шүдэ хаврав өстнүүд минь шүдэ хурцлаа гэсэн. 이 말을 그 빌닷은 오해해 가지고서 또 아주 확대해서 책 잡은 것입니다. Мгм. За тэгэнгүүт Йовын одоо ийм бүтэдгээр хэлсэн өгнүүдийг нь харахтаа Билдадын хувьд болохоор буруу ойлгосон байна. 이게 욥의 분노가 욥을 스스로 찢게 하는 것이라는 겁니다. 이 말은. За тэгээд яасан бэлээрээ түүний Йовын одоо уур өөрийг чинь ингээд тэр уур чинь өөрийг чинь залгиндаа гэж хэлж. 그리고 18장 4절 가운데쯤 보면은 땅이 버림을 너를 위하여 땅이 버림을 당하겠느냐 바위가 그 자리에서 옮기겠느냐 그랬습니다. За тэгээд тэр 18-ийн 4-р эслэгийг харах юм бол гэсэн тийм ээ чамаас болж газар ингээ хоосорч хад чулуу байрнасаа хөдлөх юм уу гэж хэлсэн. Тэгээ бас юу гэсэн гэхээр тий уурандаа өөрийгөө тасч байгаа чинь чи өөрөө штэ гэж хэлсэн. 그 땅과 바위는 하나님께서 창조해 놓은 그 자리에 그대로 있습니다. Яг үнэнтэй болохоор чинь газар болон тэнгэр бол яах вэ? Анх бурхан одоо юу оршоож өгсөн тэр газартаа тэр хэвээр л байна. 그래서 이 말은 욥이 아무리 분을 내어도 하나님이 하시는 일과 하나님의 법은 변할 수 없다는 것입니다. Тэгэхээр бид нар яах вэ? Хүмүүс ингэж янз бүр хэрэгчнээр ярьж болох ч гэсэндээ тэгж яаж болохгүй тийм байх ёстой байгаа байрандаа л байна. 즉 하나님께서 욥을 벌하고 멸망시키려고 하는데 땅과 바다를 제자리에 옮길 수 없는 것 같이 그 형벌을 면할 수 없다는 것입니다. За тэгэхээр одоо энэ дээр харах бол Йовын байдал нь бол тий бурхан анх газар болгон тэнгэр болгон газрыг бүтээгээд байранд нь анх тавьсанчлан Йовын байр суурь гэсэндээ тийм байх болно гэж хэлсэн. 하나님께서 욥을 벌하려고 하는데 절대로 그것을 모면할 수 없다는 그런 뜻으로 말하는 겁니다. За тэгээ бас юу ч юм гэхээр Йовыг тий яагаад ч ингэж одоо тий хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн утгаар хэлж байна. 이 말을 보면은 빌닷은 욥이 마땅히 받아야 할 형벌을 받아야 하고 또 그 형벌을 벗어날 수 없다고 아주 가혹하게 욥을 정죄한 것입니다. За тэгээ энэ Билдад бас Йовыг үсгэхээр чи зүгээр уусаа хүртэх ёстой юм бол хүртэж байгаа. Тэгээ одоо угаасаа хүртэгч болно гэж ингэ хэлсэн мөр. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол чи гимп хийсэн учраас тэрнийхээ хариулт хүртэж байна да гэж хэлсэн. 이 빌닷의 입장에서 보면은 욥이 지금 하나님 앞에 범죄하고도 계속해서 회개하지 않고 있으니까 자기가 잘했다고 하니까 하나님께서 반드시 형벌을 내리실 것이고 그 형벌은 피할 수 없을 것이다. 이렇게 말하는 거예요. За тэгээ тэр Билдад юу хэлэхээр яа угаасаа ингэж өвдсөн байгаа тэр угаасаа биднэрт хэлэхгүй нуужгаал болохоос биш ямар нэгэн тэг гими асуудал байж л байгаа учраас л ийм байгаа ингэж үзсэн юм ердөө шулуухнараа. 물론 보통 사람들이 범죄하고 회개하지 않고 나간다면은 반드시 하나님이 징벌하실 것이고 그 징벌을 피할 수 없을 것입니다. Тийм мэдээж хүмүүс тийм ээ ямар нэгэн байдлаар эзний өмнө хөшөө байгаад тий дуулуургүй байгаад тий асуудлууд үүсгээд ирэх юм бол эзнээс шийтгээл сахлаалбал ирдэг шүү дээ тийм ээ. 그러나 이 말은 욥에게는 해당되지 않는 말입니다. Гэхдээ харин Йовын хувьд бол тийм биш өөрөөс. 왜냐하면 욥은 범죄함으로 지금 고난을 당하고 있는 것이 아니기 때문입니다. Яг тэр Йовын хувьд болохоор тий ерөөсөө асуудалтай байсан учраас ийм асуудлыг аваагүй байгаа даа тий. Тэр биш байгаа авсан биш. 그다음에 두 번째 돼지 5절로 21절에 빌닷이 악인이 받을 벌을 진술함에 대해서 보겠습니다. За хоёрдугаар хэдлээс сэдврүүгээ орж ийн. Билдад муу нэгний авах шийдэглэлийн талаар ингээд одоо хэлсэн гэсэн агуул байна. 네, 5절 6절 한번 읽어보겠습니다. За 5 6 дугаар эшлэгийг уншлаа.
악인의 빛은 꺼지고 그 불꽃은 빛나지 않을 것이요. 그 장막 안의 빛은 어두워지고 그 위에 등불은 꺼질 것이요. 그랬습니다. Үнэн дээр тав зураг уншиж чинь. Үнэн дээр гин буруудны гэрэл бүхэж галын дөлн гэрэлтдэггүй юм аа. Түүний майхан дах гэрэл харанхуйлж түүн дээр дэнлэн унтардаг юм аа. 자, 빌닷이 여기서부터 끝절까지 악인이 받을 벌에 대해서 진술하고 있습니다. За одоо хэн Бэлдад тийм ээ энэ бүлгийг дуустал нь яаж нэхлээр муу нэг нь яах вэ, юу болох вэ гэдэг талаар бүгдээр ирж. 이걸 보면 빌닷도요, 하나님이 어떤 분이라는 것을 상당히 많이 알고 있는 것입니다. Тэгэхээр эндээс харах юм бол Бэлдад ч гэсэн бурхан юу нь яг хэн бэ гэдэг маш сайн мэдчихсэн юм биш. 자, 첫 번째로 보면은 악인의 빛은 꺼지고 그 불꽃은 빛나지 않을 것이라고 그랬습니다. За тэгэхээр хэлдэг 5 дахь эшлэгийг харах юм бол тийм муу нэгний буруутын гэрэл нь бүхэн түүний дөл нь бас гэрэлтэхгүй гэж хэлсэн. 이게 지금 악인이 받을 벌에 대해서 지금 진술하는데 그 첫 번째가 악인의 빛은 꺼지고 그 불꽃은 빛나지 않을 것이라는 겁니다. За хамгийн нэгдүгürt нь болохоор юуны зөв буруут нэгний тийм ээ буруут нэгний гал нь гэрэл нь насахгүй дэн нь гэрэлтэхгүй гэсэн. 자, 이걸 보면 악인은 이 세상에서 빛나게 살 수 없고 또 행복하게 살 수 없다는 것입니다. Эдээс харах юм бол энэ тайлбар нь юу гэж ойлгож болох вэ гэхээр муу нэгэн хичнээн амьдрахад хичээж болно. Гэхдээ тэрээр гэрэлтэхгүй. Түүний амьдрал гялалцахгүй гэсэн. 네, 빌닷이 한 이 말은 일반적인 진리를 말한 것입니다. За Бэлдад энэ үг болохоор бас худлаа үг биш тийм ээ. Үнэхээр ер нь тэгнэ. Одоо энэ чинь энгийн байдал, энгийн бас зөв байдал гэсэн үг. 자, 그러나 그것이 욥에게는 해당되지 않는 것입니다. Гэхдээ Йовын хувьд болохоор чинь Бэлдад болохоор Йовд ингэж хэлээд байгаа шүү дээ тийм ээ. Йов харин энийг ингээд хүлээн зөвшөөрөх зүйл биш. Йов болохоор буруу байсан. 자, 악인이 받을 벌 두 번째는 그 장막 안의 빛은 어두워지고 그 위에 등불은 꺼진다는 것입니다. За тэ 6 дээр нь бас юу гэсэн гэхээр 6 дугаар бүлэг дээр болоод тгсэн тийм ээ. Түүний майхан дах гэрэл нь харанхуйлж түүн дээрх дэнлүүн унтардаг юм аа гэсэн. 네, 6절에 그랬죠? 6절에. 네. 3 дугаар эшлэл дээр тийм байгаа тийм. 악인은 행복이나 번영의 등불이 더 이상 비춰나가지 못하고 삶의 소망이 다 끊어진다는 것입니다. За энэ дээр харах юм бол тийм муу хүн сорон муу дотроо зөргсөлтэй тийм зөв биш хүмүүс яадаг гэхээр тэр хүмүүсийн одоо баяр хөөрийнх нь тэр гэрэл нь унтардаг гэж хэлж байна. 일반적으로 이 말은 맞는 말입니다. Шууд утгаараа бол энэ ч одоо үнэн л дээ. 자, 일반적으로 생각해 볼 때 죄를 지은 악인이 마음이 항상 행복하고 편안하게 살겠습니까? Бид нэр яг ингээд энгийн хүмүүсээр бодоод үзэхэд ч гэсэн тийм байгаа да. Гим үлдсэн хүн санаа амар сайхан кофе уугаа суухгүй тодорхой тийм. 사람이 죄를 짓게 되면 마음이 어떻습니까? 불안하고 평안하지 않습니다. Хүн гим үлдэх гэхлээр яадаг вүлээ? Дотоод сэтгэл тайван байдаг үлээ тийм. Тайван байгаад тийм зүг зүгнээ сууж яадаг үлээ. 왜 그런 말 듣잖아요. 죄 짓고는 못 산다. 그런 말. Жэжиггүрэн 못 산다. 살지 못한다고. одоо өөрөөр хэлэх юм бол солонгосоос ийм үг өгдөг гинэ. Гим үлдсэн хүн тайван байдаггүй гэдэг үг гэдэг. 이 불신자라 할지라도 사람에게는 양심이 있기 때문에 죄를 짓게 되면은 그 양심이 자기를 찔리게 만드는 것입니다. Тэг хүн одоо хичнээн гим үлдсэн ч гэсэндээ хүн л угаасаа хүн бүтээгдэхээсээ ахуулаад өөрийн гэсэн ёс суртахуун тэг ийм зүйл байсан хүнд. Тэгэхээр тэр ёс суртахуун нь итгэвч биш хүн байсан ч гэсэндээ тэр ёс суртахуунаараа хүмүүс буруу үйлснээ мэддэг, тэрийгэндээ бас шаналдаг. 특별히 우리 성도들은 하나님의 말씀을 거역하고 나가면은 마음이 평안하지가 않고 괴로운 것입니다. За тэгээ бидний хувьд болохоор яадаг вүлээ?
Энийг мөн одоо өөртөөхөө ёс зүйг эзний үгээр дамжуул илүү хурцлж тэ илүү одоо бид нарийн мэдрэмтгэд болгодог учраас бид нэр тех тусам нь буруу үйлдэхтэй 50 бус байдаг. 그 사도 베드로가 사람들에게 복음을 전할 때, 유대인들에게 복음을 전할 때 그 마음이 찔렸다고 그랬습니다. За тэгээ Илч Петр болохоор нэг удаа хүмүүс сайн мэдээ тарааж байхдаа түүний сэтгэл нь ингээ бүр ингээ өвдсөн гэж байна. 사도행전 2장 Үйлс номны 37절. 2-р бүлэг нэ. 사도행전 2장 37절을 보세요. За Үйлс номны 2-р бүлгийн 37-р эшлэлээр байгаа гэж. 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어가로되 형제들아 우리가 어찌할까 하거늘 그랬습니다. Мгм. За үйл 2:37 дээр юу юм гэхээр сонссон зүйл нь тэдний зүрхийг хөндсөнд Петр болон бусад элч нарт ах トゥ нараа бид одоо яах вэ гэв. 이게 베드로 사도는 그 모인 그 유대인들에게 너희가 바로 생명의 주를 죽였다고 이렇게 책망을 합니다. Мгм. За тэгэхээр хин Педро 베드로. саад болж 네. байна. За тэгээд Элч Петрийг яасан гэхээр тухайн үед хүмүүсийг ингээ зэмлсэн байж байгаа тийм ээ. Та нар угаацаа тэр амийн модыг тийм амийн талхыг ингээд устгасан гэж ингээ зэмлсэн. 이게 예수님을 십자가에 못 박아 죽이라고 외치던 그 무리들이었던 거예요, 그들이. Мгм. Тэгээд тэр хүмүүс нь ямар хүмүүс байсан бэ? Иесусыг загламайд ингээ өөрөө тэгж явж явах үед нь болон загламай дээр цовдлон эдэлж яхад нь тийм хашгирч ирсэн хүмүүс болж гээд хашгирч ирсэн хүмүүс. 그들에게 베드로 사도가 너희가 바로 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 자들이라고 그렇게 말할 때 그들이 마음에 찔렸다는 것입니다. За тэгтээ харин дараа нь яаж гэхээр Петр тэднийг ингээ хэлж байгаа тий. А та нар өөрсдөө бараг тэр хүнийг ингээ цовдлоо ингээ хэлэх үед нь тэр хүмүүсийн сэтгэл нь ингээ хөдөлсөн буюу хөндөгдсөн гэж. 이제 죄를 짓게 되면은 마음이 찔리는 게 당연한 것입니다. Тэг хүн ямар нэгэн байдлаар гэмт үйлдэхлээр гэм буруу үйлдэл ирэхлээр дотор ингээд өөрийн мэдлэг хүмүүс 50 бос байгаад яллаад байдаг өөрийгөө. 마음에 찔리지 않는 사람도 있습니다. А гэхдээ ингээд тэг буруу зүйл хийсэн ч гэсэндээ сэтгэл нь өвдөгчгүй, хөдөлдөгчгүй, мэдрэмжгүй юм хүмүүс ч гэсэн байдаг. 그런 사람은 마음이 굳어졌기 때문에 그렇습니다. Тэгээ тийм хүмүүс яагаад тэгдэг гэхээр тэр хүмүүсийн сэтгэл нь аль хэдийн ингээд хуура ангамбал болцсон болохоор тэгдэг. 이 마음이 굳어진 사람은 어떤 말을 해도 양심에 찔리질 않는 것입니다. Тэгээ хүн ялангуяа сэтгэл нь хатураад тий ингээд ирэхлээрээ ямар ч үг хэлсэн тэр үг нь наалддаггүй, буудаггүй. 사람이 그 죄를 짓게 되면은 처음에 죄 짓게 되면 마음에 상당히 괴롭고 아주 힘듭니다. 근데 계속해서 그것을 양심을 억누르고 계속해서 죄를 짓다 보면요. 나중에는 이제 죄를 지어도 양심에 별로 거리끼지 않는 거예요. Тэг хүн ч гэсэндээ угаасаа тэгдэг тий. Эхлээд ямар нэгэн зүйл боллоо гэхэд жоохон зүйл хийхдээ хийж явах үедээ ч гэсэндээ санаа зовдөг. Тэгээ бас нэмээдэг тий. Ингэж болохгүй дээ гэдэг. Гэтэл яг ёсон дээр нэг удаа хийчээд зүгээр байгаа. Дараад нь дахиад нэг хийгээ зүгээр байгаа хэрэглээрээ өөрийн мэдлгүй тэрийг одоо нөгөө хөвшил болгож зуршил болгоод эхэлдэг. 이게 왜 그렇게 했습니까? 벌써 마음이 굳어졌기 때문에 그렇습니다. Гэтэ хүн яагаад тэгдэг вэ? Яагаад ингэж илүү янз бүр юм хийгээд яваад байдаг вэ? Гэхлээр хүн одоо итгэлээр тэг зүрхэн дотор хатуурчлаар тэгдэг. 교회를 나오지 않는 사람도 처음에 몇 번은 양심에 좀 찔리지만은 계속해서 나오지 않다 보면 그때부터는 이제 안 나가도 아무런 양심에 가책이 없는 것입니다. Мгм. За тэг ялангуяа гэдэг те чуулганд ирж байгаа хүмүүс ч гэсэн тийм байдаг. Өөрийн мэдлгүй одоо юу яадаг өөрийн мэдлгүй зүрх ингээ хайлдаг. Гэтэ буцаагаад дотроо ингээ хөрөөд эхлэхээр яаж оролцсон гэдэг эзнэр ирэхгүй тохиолдол байдаг. 그래서 너희 묵은 땅을 기경하라 이렇게 그런 말씀을 한 것입니다. Мгм. 몇 절에 있어요, 선생님? 목사님? 호세아 10장인가요? 호세아 구약선지자. 호세 номны 10 дахь бүлэг дээр ямар үг байгаа гэхээр 잠깐만요. 네. 해보겠습니다. 10장 호세아 10장 12절인가요?
За Хосоё 10-ын 12 байж магадгүй. 어? 하는데 그러면서 너희 묵은 땅을 드려. 이게 에레미야 호세아 10장. 아 이게 잠깐만 하여튼 제가 좀 찾는 대로 그래도 묵은 땅을 드려. 음. 이거 좀 제가 나중에 찾는 대로 드리겠습니다. 네. 나 이제 дараа нь харъя тэрийг хоёр Хосоё номны агуулгыг. 이 굳어진 마음을 바르게 부드럽게 갈아야만 된다는 뜻입니다. Мгм. Хүн одоо хамгийн түрүүнд яг хэлэхээр эхлээд хатуурсан сэтгэлээ ингэ дэвтээд зөөлрүүлэх хэрэгтэй. 그다음에 두 번째까지 했죠. 악인이 받을 мгм. 벌. 그 장막의 빛은 어두워지고 мгм. 어, 그 위에 등불은 꺼질 것이다. 음. 거기까지 했죠. 음. 네. 네. 그다음에 7절 말씀 보겠습니다. За 이제 7 дугаар ишлэл рүү явъя. 그 강한 걸음이 고라여지고 그 베푼 꾀에 스스로 빠질 것이니 그렇습니다. Мгм. За 7 дугаар ишлэлээр түүний хүч тэнхээтэй алхаа нь саарч хорон санааг нь хорон санаа нь түүнийг унгаадаг юм аа гэсэн. 이게 악한 사람은 아무리 강해도 마침내는 피곤해져서 가다가 쓰러진다는 것입니다. За ялангуяа хорон муугаар те өөрийнхөө аргаар дураараа ингээд юм одоо зохицуулах гэдэг хүмүүс яадаг гэхээр өөрийнхөө арганд өөрөө ундаг гэж. 이게 이제 악인이 받을 벌 세 번째입니다. 7절이 악한 사람은 아무리 강해도 마침내 피곤해서 쓰러진다는 거. За эндээс харах юм бол тийм ээ муу хүмүүс ах шитгэл дотор яг ийм шитгэл байдаг буюу хүмүүс тийм өөрийнхөө санаандаа ундаг гэсэн. 음, 그다음에 네 번째는 어, 자기가 베푼 꾀에 스스로 빠지게 된다는 것입니다. Дараад нь одоо энэ нэг дээрээс хавлаг тайлбарлаад хэлээ яваад байгаа шүү дээ тийм ээ. За түүний дараа буюу дөрөвдүгээрт нь яадаг гэхээр одоо тэнхээ цаардаг гэж хэлсэн тийм. 7, 절 그 하반절쯤 있죠? 네. Мгм. За тэгээ бас 7-гийн хэллээ сүүлийн хэсгийг бас харах юм бол тэнд орж хорон санаа нь түүнийг өөрийг нь унгаадаг юм аа гэсэн. 아, 아, 에레미야 4장 3절 한번 보세요. За ихлэ Иремья номны 4-р бүлгийн 3-р эшлэлийг харъя. 아까 묵은 땅을 가르라고 그랬는데 거기에 나옵니다. 나 여호와가 유다와 예루살렘 사람에게 이같이 노로라 너희 묵은 땅을 갈고 가시던 불 속에 파종하지 말라 그랬습니다. Мгм. Иремья 4-ын 3-р 예, 말씀. 4장 3절. 그 Мгм. 묵은 땅을 Учир 갈아야 нь 돼. Юдагийн хүмүүс манай үсний 예. учир нь цаашаа учир нь Юдагийн хүмүүс ба Иерусалимд эзэн ингэж айлдаж байна. Боловсруулаагүй газраа хагалагдсан өргөс дурамлын дунд бүү тариалаа гэсэн. Амен. 예. 그래서 네 번째 아까 자기가 베푼 꾀 스스로 빠지게 된다는 거 말했죠? Мгм. За тэгэхээр хэдүүлээ сая хэлсэнтэй дөрөвдүгээр сэдэв буюу өөрийнхөө одоо эхэндээ хүн өөрөө унт юм аа гэсэн. 네, 시편 7장 15절 한번 보세요. За дуулал 10-ын дуулал 7-гийн 15-ыг харъя. Шипион 7장 15절. 필장 15절 7 дуулал 7-гийн 15 гэдэл харъя. 보면 저가 웅덩이를 파 만들며 제가 만든 함정에 빠졌도다 그랬습니다. За энэ дээр үчлэхээр тэд нүх малтан хөндөлөөд тэр нүхэндээ унсан юм аа гэж. 이게 자기가 함정을 판데 자기가 빠졌다는 것입니다. Мгм. За тэгэнгүүтээ энэ ямар утга вэ? Өөрөө бусдыг хорлох гэдэг нүх ухаад байгаа тийм. Тэгсэн мөртлөө өөрөө тэрэндээ ундаг гэж.
예. 그, 그 하만 같은 경우도 보면은 에스더에서 나온 하만 그 음, 모르드게를 나무에 달으려고 나무를 세워놨는데 결국은 그 음, 나무에 달린 것은 자기가 거기에 달려 죽었습니다. 음. За тэр нэг Эстер номноор гардаг Хаманы талаар гардаг тийм ээ. Хам нь Мордехайг зүгээр явуулахгүй хонох гэж чад, хөнөөх гэж чад. Ялангуяа Мордехай гэхлээр дүүжлэндээ гэж ботцсон нөгөө дүүжлүүдийн тавцаг бэлдүүлж хагаад яадаг вэ? Өөрөө тэр дүүжлүүдийн тавцнаар гардаг шүү дээ тийм. 음, 전도서 10장 8절 한번 보세요. Аа. 10-장 8절. 네, 전도서 За 10장 8절. номлогчийн үгс 10-ын 8-ыг харъя зүйлээ. 거기 보면 함정을 파는 자는 거기 빠질 것이요 담을 허는 자는 뱀에게 물리리라 그랬습니다. Мгм. За нүх ухаас түүндээ л ух хан нурааваас могойд хазуулах гэсэн. 그러니까 악인들은 자기가 잘 될 줄 알고 악을 꾀했지만은 결국은 그 자기 죄에 빠져서 망한다는 뜻입니다. За тэгэхээр ялангуяа хүмүүс яадаг гэхээр бусдыг унгахын тулд өөрөө гмийн зам руу ордог. Гэхдээ эцсийн дүндээ өөрөө л хохироод босдог гэж. 남을 해할 목적으로 함정을 파게 되면은 결국은 자기가 그 함정에 빠진다는 뜻입니다. Тэгээ бид нар ч гэсэн бас ялгаа байхгүй те бусдыг ингээ хорлох гэж зүйлд өөрөө хатагдаад орчлоо гэж бодоход буцаагаад хойдод нь тэрийг тэрэндээ ч бас орооцолдог гэсэн. 근데 우리는 뭐 악을 행하는 자가 있다 할지라도 그들을 악한 마음을 가지고서 그 함정에 빠뜨리려고 하는 생각을 가지지 말고 오히려 그들을 불쌍히 여기는 마음을 가져야 됩니다. За бид нар ч гэсэн ялгаа байхгүй те муу нэгний төлөө хүмүүстэй хамтрах биш. Эсрэгээр нь тийм ээ одоо тарьсан үрийнхэн дагуу тэндээс үр жимс авахын төлөө бид нар хичээх хэрэгтэй. 자, 악인이 받을 벌 지금 네 번째 말했죠. 다섯 За 번째는 тэгэхээр дотор хэдлэгээ дугаарлаад яваад байгаа тийм сая дөрөвдүгээр хэлсэн тийм дөрөвдүгээр хэсгээ. 다섯 번째부터는 이제 8절로 9절 За одоо 보겠습니다. тодорхойлох нь болохоор 네, 8절에 이는 그 발이 스스로 그물에 들어가고 엉는 줄을 밟으며 그 발꿈치는 창에 치이고 그 몸은 올무에 얽힐 것이며 그랬습니다. аа 8절. 8절 말씀 чи 8절하고 8절하고 9절인가요? 9절까지. 네. За би 7 8 дугаар эшлэлийг уншлаад одоо 5 дугаар эшлэлд төгсөж тэр. Учир нь тэрээр хөлөөрөө торонд унгагдсан бөгөөд тэрээр сараалчин өрхөн дээр алхдаг ажээ. Занганд өсгийгөөрөө орж хавханд тэрээр урагдуулдаг юм аа. 자, 악인이 받을 벌 다섯 번째는 악한 사람의 발은 그물에 걸린다는 것입니다. За энэ дээр 5 дугаар сэдв тийм ээ. Муу нэгний одоо яа гэсэн бэ? Муу нэгний хөл нь өөрийг нь тушиж унаана гэсэн. 마치 새가 날아가다가 그물 친 곳에 이렇게 걸리는 것 같이 그 악한 자는 그런 그 그물에 걸려서 빠져나오지 못한다는 것입니다. Мгм. За жишээлх юм бол яадаг гэхээр а, муу хүмүүс зангамд орлоо ч гэсэндээ гарч чаддгүй гэж хэлсэн тийм. Ер нь бол гарах хэвээр занг байгаагүй л тэр чинь ултрах бас гарц байна гэсэн үг шүү дээ. Гэтэ тийм зүйл харин байдаггүй гэж хэлсэн. 그 다음에 여섯 번째는 억는 줄을 밟는다는 것입니다. За дараад нь болохоор а, дараад нь яадаг гэсэн бэ? Өргөтүүлдэг гэж хэлж байгаа тийм. 그러니까 Сараалчин өргөдөр алхдаг гэсэн. 자기를 얽어맬 줄에 자기가 스스로 걸린다는 뜻입니다. Мгм. 네. 죄송해요. 우선 다시 한 번만 부탁드릴게요. 그 혹시 뭐 여러분들이 어렸을 때 거기서는 그런 게 있는 모르겠지만 새를 잡으려고 새 둥지에다가 음. 이렇게 그 에, 올가미를 탁 놓고서는 쭉 끈으로 길게 해서 좀 멀리 이렇게 있으면서 새가 들어오기 기다렸다가 새가 들어오면은 그 줄을 팍 잡아다니면은 그 새가 탁 잡히는 그런 거 혹시 거기서 안 하셨나요? 거기는 그런 거 없나요? Манайд одоо тийм байдаг юм уу? Ингээ өрх тавьдаг шиг байдаг штеп. Жишээлх юм бол одоо солонгост юу байдаг гэхээр шувуу гэж байхгүй шувууг өргөтдөг гэнэ. Шувуу эртлэн хүлээж аваад нөгөө манах шиг юм барьдаг штеп. Тийм төмпөн шиг юм тавьж агаад
утсаар ууж байгаад ингэ татаж угаал барьдаг юм уу да яа тэгээ. 혹시 Та 뭐 нар 어렸을 ер нь 때 тийм үеийг 그 새 잡으려고 새 둥지에다 이렇게 그 올가미를 딱 놓고서는 있다가 보면 탁 잡아다녀서 이렇게 새를 잡는 해보셨어요 혹시? солонгос болохоор тэгж мандаа пастор болохоор тийм тэгж шуу барьдаг үеийг хөвгт гинэ. 그런 그 올가미를 말하는 그 올가미에 자기가 걸린다는 뜻입니다. 그러니까 아기는. Мгм. За тэгэн гутаа дараад нэг гэсэн би тэр за хавханд хүн өөрөө ордог гэсэн. Муу хүн өөрөө бусдын төлөө хавх тавьдаг гэхдээ хавхандаа өөрөө очичдаг. 그다음에 일곱 번째는 팔이 창에 치인다고 그랬습니다. 짐승 다 짐승을 잡는 그 덫 같은 거 이렇게 놓잖아요. 네. 그 짐승이 가다가 그걸 딱 밟으면 딱 잡히지 않습니까? 그런데 자기가 걸린다는 뜻이에요. Мгм. За тэгээд одоо эдгэр болсон болж байлаа. 5 дахь нь 6 дахь нь. За дараад нь болохоор юу гэхээр хавх гэж ярьж байгаа. Хавханд амьтан оруулах гэж хавх тавьдаг. Гэхдээ хүн өөрөө ордог гэсэн. 그다음에 여덟 번째는 그 올무, За 8 бол 자기 몸이 올무에 걸린다고 그랬습니다. мгм. За 8 дуурд нь болохоор 그 몇절에 나와요, 목사님? 구절 끝에 있잖아요. 구절 끝에 올무에 얽힐 것이며 올무. мгм. 구절 끝에. За тэгэнгүүт ааха. За тэгэнгүүт 9 дээр бас дахиад юу гэж хэлэхэд 8 дээр нь болохоор өсгийгөө одоо бэртээдэг гэж хэлж байгаа тийм. Цанганд өсгийгөө бэртээдэг. 뭐 아직도 뭐 계속 나옵니다. 아직도 뭐 여러 몇 번째 계속 나오는데 좀 시간이 지났으니까 잠깐 쉬었다가 하고 지금 мгм. 여덟 번째까지 했고 이제 구절까지 했습니다. 잠깐 10분 동안 쉬겠습니다. Тэгэхээр 8 хүртэл хийсэн тийм. Тэгэхээр түр амарч 10 минут амарч чагаад буцаад өргөжлөгээд харъя гэсэн. 네, 10분 동안 쉬겠습니다. 그다음 10절, 11절 말씀을 보겠습니다. За хэдүүл одоо харах юм бол 10 11 дэх эшлэл рүү орж байна. 그를 동일줄이 땅에 숨겼고 그를 빠뜨릴 함정이 길에 베풀렸으며 무서운 것이 사방에서 그를 놀래고 그 뒤를 쫓아올 것이며 그랬습니다. За түүнийг оосорлох тогтцоо газарт талтлагдсан бөгөөд түүний өрх замд нь оттох бөлгөө гинтийн аимшгууд тал бүрээс нь түүнийг айлгаж алхам тутамд нь түүнийг яаруулнаа гэсэн. 네, 야긴이 받을 벌 아홉 번째입니다. За 동일 юу 네, нэгний авах те шийтгэл 9 дэх нь. 동일 줄이 땅에 숨겨져 있다고 그랬습니다. За түүнийг оосорлох тогтцоо газарт нуугдна гэсэн те. 동인다는 게 이제 뭐 사람을 이렇게 끈 같은 걸 이렇게 뭐 창창 묶는 걸 말하는 거죠. 그 Тэ 죄수들 одоо нэг 뭐 оосрлох гэдэг чи одоо нэг когцоо хоршдог тийм ээ. Когцоо олсоор гэсэн үг те. 왜 죄수들도 끌고 갈 때 보면 나 줄로 이렇게 몸을 묶은 다음에 끌고 가는 거 보셨잖아요. 그렇게 음. 묶는 줄, 동일 줄 말하는 겁니다. Мгм. За тэгэхээр хүмүүс ч гэсэндээ бусдыг ингээ бариад авчихтай олсоор ингээ авч явдаг тийм. Тэр шиг оосор олс гэсэн үг нь. 이게 사람을 그 줄로 묶는 것은 어떤 사람을 줄로 묶습니까? 죄인들을 줄로 묶는 거 아니에요, 그죠? Хүмүүс ерөөхдөө ямар хүнийг ингээ баривчилж ууж ингээ барьж ингээ хүлдэг гэхлээрээ бидвэл буруутай хүнийг тийм гэмтээ итгэдэг гэсэн. 그러니까 악인들은 그 동일 줄이 땅에 묻혀 숨겨져 있다는 뜻입니다. За харин энэ дээр ярих юм бол муу нэгний тэр оосрлох гогц нь газарт байна гэсэн. Тэр газарт нуугдаас байна гэсэн. 그다음에 열 번째는 그를 빠뜨릴 함정이 길에 베풀렸다 그랬습니다. 빠뜨릴 함정이 길에 베풀어져 있다는 겁니다. За дараад нь болохоор 10 дугаарт нэгсгэлээрээ түүнийг унгаах тэр өрх нь замд нь отно гэж хэлсэн. 근데 길에 이제 함정을 파놨으면은 가다 모르고서는 거기 밟으면은 그리 빠져버리지 않았습니까? 그런 함정을 이 길에 있다는 겁니다. Хүн утыг ингээд одоо урдаас унгаах тэр юу унгаахад бол газарт нь замд нь ингээд юм бэлтждэг тийм ээ өрх бэлтдэг тийм ээ. Тэгээ тэр өрхөнд хүмүүс өөрөө ч мэдгүй алхаад орчихвол орчдөг. 그다음에 악인이 받을 벌 11번째죠. 11번째는 무서운 것이 사방에서 놀라게 한다는 것입니다. За дараад нь ижлэхээр 11 дахь зүйл нь болохоор түүнийг айлгах зүйлсүүд нь дөрвөн зүгээс буюу тэ дөрвөн зүгээс ирнэ гэсэн. 잠언 28장 1절에 보면은 악인은 쫓아오는 자가 없어도 도망하나 의인은 사자같이 담대하니라 그랬습니다. За сургаалт ус номны 21 28-ын 1-ээр харах юм бол
хорон хүн а, хорон хүн хэн нэгэнд хөөгдөж байгаа юм шиг тайван бос байдаг бол харин зөв шударга нэгэн нь арслан мэт тэгээд тайван хорон муу хүн одоо хэн нэгэнд хөөгдөж байгаа юм шиг тайван бос байдаг бол зөв шударга хүн арслан мэт тайван байна гэсэн мэт. 이게 죄 지은 사람은요, 경찰들만 봐도 막 마음이 두려워하는 하지 않습니까? Тэгээ буруу үйлцэн хүн яадаг вүлээ зүгээр хажуугаар нь цагдаа ямар ч бодлого өнгөрсөн ч гэсэндээ дотор ингээ балбан бэлбэлцдэг тийм ээ. 그러나 죄를 지은 게 없는 사람은 아무리 경찰을 봐도 하나 두려울 게 없습니다. Гэхдээ асуудал одоо юу гэдэг нь зөвийг үйлдсэн буруу үйлдэг хүн яах вэ гэхээр хичнээн баг цагдаагийн газар ороод зогссон ч гэсэндээ тэр хүн амар тайван байх боломжтой. 그, 보면은요, 뭐라고 할까요? 그, 불법 체류자라고 있잖아요. 나라에 보면 불법 체류자. Мгм. За хэдүүлээ бидний мэддгээр одоо манайхаар нэг бурхны визтэй хүмүүс гэж гэдэг Солонгост өөрөөр хэлбэл харалсан хүмүүсийг хэлж байгаа. 불법 체류자들이 만약에 이제 경찰한테 붙잡히게 되면은 어떻게 Мгм. 되겠습니까? 결국은 그 나라에서 추방당하는 것입니다. За тэгэхээр тэр одоо юу яадаг штэ тийм ээ. Юуны бурхны визтэй буюу визгүй хүмүүс баригдчих юм бол тэд нар чи яах вэ? Одоо шүү яах боломж 없고 шууд гадагшаана эх орн руу буцаагддаг хүчээр. 그래서 이 불법 체류자들이 보면은 아주 경찰들을 보면 아주 막 두려워해요. Тэгээ тийм учраас тэд нар яадаг гэхээр юуг харахтаа зүгээр л санаандгүй явж байгаа цагтаа хүртэл харахтаа айдаг. 우리 한국에는 이 농촌에서 일은 대부분이 다 동남아 사람이나 이런 외국 사람들이 하고 있습니다. За тэгээд дээр хэдлэг ярьжсэнчлэн одоо газар тариалан дээр болохоор ихэнхдээ зүүн өмнөд Азийн тэнцээ тариал хийдэг гэсэн тийм тариална. 근데 그들 중에는 뭐 합법적으로 이렇게 입국에서 일하는 사람도 있지만은 불법 체류자들도 많이 있습니다. Тэгээд тэднэрт харах юм бол нэг яг мэдээч хэрэг ажил хийж байгаа хүмүүс тунд болохоор чинь юу гэх вэ? Албан ёсоор визтэй ажиллаж байгаа хүмүүс ч байгаа. Нөгөө талаараа болохоор одоо визгүй тий манайхаар бол нэг харын хүмүүс ч гэсэн тэнд ажилладаг тэнд зөвшөөрлгүйгээр ажилладаг гэсэн. 이게 불법 체류자들은 어떻게 해서 불법 체류자가 됐냐면은 처음에 이제 입국할 때는 뭐 관광 비자 같은 걸로 들어옵니다. Мгм. Тэгээ хүмүүс ерөнхийдөө ихэнхдээ яагаад харалдаг вэ гэхээр эхлээд дандаа аялнаа гэж орж ирдэг Солонгост. 대개가 이제 관광 비자 같은 경우는 한 3개월 이제 주지 않습니까? За тэгээ аялын виз болохоор чинь 3 сараар буюу 90 хоногоор гардаг. 그러면 3개월 안에 다시 또 자기 나라로 돌아가야 됩니다. Гэтэ а тэд нар аялаж ирж байгаа бол 3 сарын турш Солонгост аялан ч гэж яах вэ те? Гэхдээ л тэр визэнд тусахаас өмнө заавал гарах хэрэгтэй. 근데 이제 3개월이 지나도 돌아가지 않고 계속해서 체류하고 있는 사람을 불법 체류자라고 합니다. Мгм. За тэгээ бидний маш сайн мэддэг юм л ярьж байна да тий. Тэгээ 3 сард дуусахлаар манайхан ч албаар үлдэхээ явдаг шүү дээ тий. Үлдээд 이, бурхны үстэй болноо гэж явдаг. Явхаасаа бүр бүх юм бэлдээд орхог водка хийж идээд л явдаг. 되게 이제 그 동남아 분들이 이제 한국에 들어오는 그 목적이 대부분이 다 이제 돈 벌러 들어오는 것입니다. Тэгээ тэр нөгөө зөв өмнөд Азийн ч гэсэн хөрх ялгаагүй яг тэгдэг гинэ. Тэд нар ингээд бүр угаасаа гол зорилгоо мэдсэн тий. За би очихдоо угаасаа харлана гэд мэдээд ирдэг. 이제 돈 Боловцоо. 벌러 들어왔다가 이제 3개월이 지나도 나가지 않고 계속해서 일을 하고 있는 겁니다. Тэгээ тэр хүмүүс яаж юм гэхээр 3 сард дууссан ч гэсэндээ тэгээд ажиллаж л идэг. Тинчээ. Одоо бүр харалцж байгаа юм чинь тий. 그러면 그때부터는 이제 불법 체류자가 되는 것이죠. Тэгээд тэр 3 сар тэр яг тэр нөгөө тогтоосон хугацаа дуусаад тэр чинь бүр ингэдэм бил нэг цаг өнгөрсөн ч гэсэндээ шууд одоо харалсангаа явчихсан бил. 그래서 그분들은 뭐 경찰만 봐도 막 아주 그 마음이 막 섬뜩하고 두려워하고 혹시나 잡아가지 않을까 그런 마음이 있기 때문에 항상 두려워하는 겁니다. Тэгээд тэр хүмүүс яадаг вэ? Тийм болохоор хөрхий тэгчнээ мөнгө олохгүй байж байгаа ч гэсэндээ яг зүгээр хажуугаар нь юу ч мэдэхгүй өнгөрч цагтаа хүртэл хайртаа ингээд өөр ирэхгүй дотор нь чичирдэг айцтай. 이게 태국 말로 경찰은 땀누엇이라고 하는데 땀누엇, Дам 땀누엇,
땀누엇이라고 하는데, Дамнууд. 예, 땀누엇만 보면 뭐 Таны 땀누엇. Таиланд үг сурах нь Дамнууд гэдэг нь болохоор цагдаа 영어로는, гэсэн үг юм. 영어로 폴리스라고 하잖아요. 폴리스. Дамнууд. Англиар бол police шүү дээ, тийм police. 땀누엇 하면은 정말 Яа. 한국말로 약간 땀이 나요. 정말 땀이 나. 잡혀가지 않으니까 그래서 땀, 땀 난다고. Солонгосоор нэг дам гэдэг үг гэдэг тэр хөлс гэсэн үг байхгүй юу? Тэгсэн чинь дамноод гэхээр хөлс гарч юм шүү. Дам гарах шаарддаг гинэ. 만약에 Хөлс ингэж 그들이 гардаг. Яахтар яахтар. 합법적으로 있다고 하면은 아무리 경찰이 와도 두려울 게 하나도 없는 것입니다. Тэгээд хууль ёсоор амьдардаг хүмүүс ч бол даам гарч сачууд нь бол өстэй. Тэг дураараа айх ч баг цагдаа дээр очиод тамхи өнөгөө тамхилаад. 근데 한국 경찰들도요, 알면서도 일부러 사고를 치지 않는 이상은 일부러 잡아가진 않아요. Гэтэ яг сүүлийн солонгосууд болохоор одоо бүгдийг нь мэдчихэдэг. За энэ хороолол тэдгээр гудамж тэнд нэг хар байгаа. Энд нэг харалцсан хүн байгаа. Тэнд бүр гэр орноороо байж байгааг бүгдийг нь мэдчихэдэг. 왜 그럴까요? Тэгэхээр тэд нэр яадаг гэхээр одоо асуудал гарахгүй болвол барихгүй байгаад байдаг. 지금 Яагаад гэдэг бол 한국은 이 동남아 사람들이 없으면, 외국인들이 없으면은 농촌에서 일할 사람이 없습니다. яагаад тэгэхээр солонгосыг одоо ингээ харах юм бол те зүүн өмнөд Азийн ч юм уу тэр талбай дээр ажиллах хүн байхгүй байгаа шүү. Тэд нэр байхгүй бол ажил явахгүй. 근데 목사님, 음, 이렇게 이번 한 12월 제가 듣기로는 12월 29일 날인가요? 거기까지는 정부하고 경찰들이 이렇게 협력해서 그 단속 시간이라고 기간이라고 하는데, 맞아요. 단속하는 것도 있어요. 근데 예. 그 일부러 그렇게 뭐 잡아가진 않고 이제 그들이 뭐 사고를 친다든가 문제를 일으키면은 잡아다가 다 추방을 시키죠. 주방. Тэгээ гэтээ ингэдэг одоо нэг улсаас нь болохоор а төлөвлөгөө өгдөг юм лээ. Амар. Тэгээд нөгөө за энэ удаад энэ сард тэр нутгийг самар гэлдэг. Тэр нутгийг тэр хүмүүсийг гарга гэдэг юм уу очиод гаргахаасаар арга. 그리고 예를 들어서요, 그냥 자기들끼리 막 술을 먹고 자기들끼리 싸움이 붙어버린 경우가 있어요. 그러면 음. 그 주변에 있는 사람들이 그걸 보고서는 경찰에 신고할 거 아니겠어요? 싸우고 있으니까. 그럼 와가지고 음. 보니까서는 불법 체류자들이야. 그러면 잡아다 그냥 바로 본국으로 추방시킵니다. За тэгээд одоо жишээлх юм бол архины асуудал архинаас болоод арх угаад хоорондоо зодтолдог асуудал байдаг. Тэр ганцхан монголчуудад бас байдаг юм биш юм байна л да. Гадаадын одоо тэр Азиудад ч гэсэн байдаг юм. Тэгээд нөгөө төлөв чинь эргэн тойрны хүмүүс нь цагдаа дуудаад өгнө шүү дээ. Тэгмүүд нөгөө очиод бичгээр өгөх гэхэр байхгүй. Тэгээд хамгийн юм нэг л өдөр нэгэн цагийн дотор тэгээд дуусаад хамгийн юм орхигдоод шууд ачигддаг. 그러니까 그들이 참 경찰을 보면 좀 두려워할 만한 이유가 다 이해가 갑니다. 이해가 가죠. Тэгэхээр нөгөө нэг солонгосод одоо ингээд пасторын хувьд ч гэсэн те тэгэхээр тэр хүмүүс тийм болохоор ч цагдаагаас ингээд хууль бус хүмүүс нь те айхгүй ч гээд яах вэ гэж боддог гинэ ойлгож эхэлж байгаа юм. 그래서 악인은 쫓아오는 자가 없어도 도망간다는 것입니다. Тэгээ сургаалт ус номдэр хэлсэн те муу бодолтой хүмүүс яадаг гэхээр хин нэгэн хүн өөрийг нь хөөгөөгүй байсан ч гэсэндээ хөөж байгаа юм шиг санаад айдаг гэсэн. 그러니까 정당하지 못한 길을 걸어가는 사람은 쫓아오는 자가 없어도 도망가게 된다는 것입니다. Тэгэхээр тий зөв замаар алахгүй бол хүн өөрөө ирэхгүй айцтай хөглөгдөөд зутаагаад явдаг гэж өөрөөсөө ч юм уу зутаагаад явдаг. 그 다음에 이제 12절로 13절 보겠습니다. 12, 13 дахь ишлэл үзэж байна. 네, 그 심은 기근을 인하여 쇠하고 그 곁에는 재앙이 기다릴 것이며 그의 백체가 몇 길이니 그 사망의 장자가 그 지체를 먹을 것이며 그랬습니다. За харах юм бол 12, 13 дээр өлсгөлөн хүч чадлыг нь залгиж зовлон гамшиг хажууд нь бэлэн байх ажээ. Арьс нь өвчнөд идэгдсэн бөгөөд үхлийн ууган хүү үе мөчүүдийг нь иддэг ажээ гэсэн. 이제 12번째입니다. 악인이 받을 왜 12번째는 기근으로 인해서 힘이 쇠해진다는 것입니다. За тэгэхээр 10 одоо 10 열세 번째죠 목사님. 12번째죠. 12. Одоо 12 дахь нь болж байна тий. Юуны гэмт хүмүүсийн тий хормоо хүмүүсийн эдэлдэг зовлонгууд нь болохоор за 12 дахь нь болохоор өлсгөлөнгөөр яана гэсэн бэ хүч чадал нь
Сүлдэгдэнэ гэсэн. 그러니까 악인은 힘이 있는 것 같지만 가다가 음. 반드시 어, 약해진다는 것입니다. 쇠해진다는 것입니다. Мгм. Тэгээ яг ингээд харах юм бол муу хүн яг тийм хүчтэй юм шиг болоод байгаа юм шиг харагддаг. Гэхдээ цагаад болоод харахаар үргэлж ингээд хүч нь сорогдчихэдэг гэсэн. 이게 먹을 것이 없어서 굶주리면서 약해지기도 합니다. Тэгээ хүн яах вэ? Ингээд болоод байгаа юм шиг мөртлөө яг цагаад л тэгэл энэ ч болохгүй, тэр ч байхгүй гэд энэ ч үлсчээ, тэр ч дутуу гэд ингээд тэднээс л одоо хүч нь алдагдчихэдэг. 그다음에 열세 번째는 그 곁에는 재앙이 기다린다는 것입니다. Тэгээ бас өгсөн би 13-т нь болохоор түүний хажуу талаас нь бас гамшиг гитж байна гэж хэлсэн. 그 곁에는 재앙이 기다릴 것입니다. 12절이죠. 그다음에 열, 14번째죠. 14번째는 그 13절에 백채가 짐승에게 먹힌다는 것입니다. 13절. За тэгээ дараад нь харах юм бол юу гэсэн бэ? Юу н 10 одоо 10 11 12 одоо 14 дэх нь тий 14 дэх нь 13 дугаар бичлэл дээр очиж гэсэн. За энэ дээр харах юм бол яа гэсэн бэ? Өвчнөд идэгдэн гэсэн тий. 그다음에 15번째는 사망의 장자가 그 지체를 먹을 것이다. 13절 하반절에. За тэгээ 13-ын сүүл дээр бас юу гэсгэлээрээ 15 дахь одоо гамшиг нь байж үхлийн ууган хүү гэсэн тий. Үе мөчүүдийг нь иддэг гэсэн. 여기 사망의 장자는 뭘 말하냐면요. 가장 무섭고 독한 악성 질병을 가리키는 겁니다. Энэ үхлийн ууган хүү гэж юу хэлдэг гэхээр хамгийн одоо төвчгэд хэцүү, хамгийн аюултай тийм яг өвчин гэлж байгаа гэсэн үг. 이 질병이 한번 걸리게 되면은 거기에서 헤어나지 못하고 목숨을 잃는 사람도 많이 있습니다. Тэг хүн тэг яг ингээд хамгийн тийм хэцүү давшгүй өвчнөд ч юм тулгараад ирэх юм бол яадаг вэ? Яагаад чарга байдалд ордог тийм. 왜 우리가 이번에 경험을 했지 않습니까? 코로나19라고 들어보셨죠? Тэгвэл бид нар бас тийм хүү яагаад чаргагүй байдлыг мэдэн шүү дээ тий. ковидоор дамжуулаад тий. Ингээд 한 бас мэдсэн. 3년 동안 코로나19 때문에 전 세계가 수많은 사람들이 그것으로 인해서 목숨을 잃었습니다. хан хээ 아니, 3년 동안이잖아요. 3년 동안. 코로나19 3년 갔잖아요, 3년. Тэгэхээр тэр ингээ харах юм бол хугацаа нь хэд байсан бэ? Бодохоор 3 жил гэсэн. 3 жилийн турш бүр дэлхийд даяараа тий хэдэн хүний алдаж бүгдээр ингээд хөл хорой тогтоож ингэсэн. 상당히 많은 사람이 죽어서 우리나라도 아마 10만 명 이상이 죽은 걸로 알고 있습니다. Аа 그래요? Жишээлбэл Солонгос ковидоор болоод 100 мянга бол хол давсан баг гэдэг ковидоор өнгөрсөн хүмүүс. 눈에 보이지도 않는 작은 균이지만은 그것이 바로 사람을 죽이게 만드는 겁니다. Тэгээ яг харах юм бол хүний нүдэнд харагдахгүй тэр чинь тийм. Харагдахгүй аль байраад аваад ч балбаа ичиг эмэрч тийм том юм юу ч байхгүй. Тэгсэн мөртлөө тэд нэр ингээ хүний амьд хүрчихсэн. 그래서 그 아랍 지방에서는요, 그 열병이나 혹은 문둥병처럼 그 무서운 병들을 사망의 아들, 뭐 운명의 딸 그렇게 칭하는 풍습이 있다고 합니다. За тэгэхээр тэр утгаараа араб дээр ч гэсэнд яадаг гэхээр маш тийм одоо нэг одоо халууны өвчин гэж тийм шүү дээ. Халууны өвчин. За эсвэл одоо юу гэдэг те тийм янз бүрийн талдварт өвчнүүдийг юу гэдэг гэхээр үхлийн хүү гэдгээр нэрлэдэг гинэ. 옛날에는 문둥병이 거의 불치의 병이었어요. 낫지 못하는 병이었습니다. 그러니까 문둥병에 한번 걸리게 되면은 뭐 아주 무서운 병으로 그렇게 사람들이 인식하고 있습니다. Тэгээ бас нэг уянман өвчин ч гэсэндээ байсан. Одоо ч гэсэн байдаг. Тэгээ тухайн үед болохоор дээр үед болохоор чинь уянман өвчин гэдэг зүйлийг эдгэх боломжгүй гэж үзчихсэн. Нэг өв дууслаа гэж үзчихсэн тий. Гэтэ одоо бол бас ч харцсангүй эдгэж байгаа юм шиг байна л та. Гэхдээ л тэдгээр зүйлсүүд юу гэдэг лээ энэ бол үхлийн аюултай. Тэгээ үхэл тогтч чинь гэж үздэг. 그래서 그런 것들이 그 지체를 먹는다는 것입니다. За тэгтээ тэдгээрүүд нь яа гэсэн бэ? Тухайн хүний үе мөчийн хүртэл ингэ идэнэ гэсэн. 실제로 성경에서도 보면은요, 사도행전 12장 23절에 헤로당이 하나님께 영광을 돌리지 않았기 때문에
충이 먹어 죽었다고 기록되어 있습니다. 사도행전 12장. 23절입니다. 네. Тэгээд бүр бодитоор хэдүүлээ харах юм бол шүү дээ. Үйлс номны 12-ын 23 дээр харах юм бол Херод ханыг юу гэсэн бэлээ? Тэр бурханд алдрыг өргөөгүй учраас тэр өтөнд ингэ идэвхжүүлж хүсэн гэж тийм. 거기 한번 잠깐 보면요. 헤롯이 영광을 하나님께 돌리지 아니하는 고로 주의 사자가 곧 친히 충이 먹어 죽으니라 그랬습니다. За тэгээд Херод яасан бэ? Бурханд алдрыг өргөөгүй учраас түүний тэрээр өтөнд ингэ барилсан гэсэн агуулга байна. 예, 우리 눈에는 보이지도 않는 그런 세균이지만은 그것이 결국은 사람을 죽음에까지 이르게 하는 것들이 많이 있습니다. Тэгэнгүүтээ биднэртний хажууд тийм одоо өвхлийн элч шиг тиймэрхүү өвчлөнгүүд олон байдаг. 뭐 아무리 뭐 장사를 할지라도 그런 그 질병에 걸려가지고서 그것을 이기지 못하고 그만 세상을 떠나는 사람도 있어요. Тэгээд бид нэр ингээ харах юм бол стаж ихэнэ нүдэнд харагдахгүй. Тэгээд тэр өвчин ирч байгаа үгүн ч хүмүүст мэддэхгүй шүү дээ тийм. Гэхдээ нэг л мэдхэд тусаад дааж чадахгүй байсараа өнгөр явдаг хүмүүс зөндөө баг. 이게 뭐 악한 짐승, 뭐 호랑이나 사자니까 악한 짐승도 무서운 것이지만은 이 눈에 보이지 않는 조그마한 그 세균이 오히려 더 치명적일 수가 있습니다. Тэгээ хүмүүс одоо юунаас айдаг вэ гэхээр том амьтнуудын нэр ингээ хэлдэг. Том араатнуудын нэр. Гэхдээ нөгөө талаар одоо эндээс харах юм бол нүдэнд харагдахгүй тийм жижигхэн одоо нян бактери хүртэл хүний амьд хүрч болох нэ гэдгийг л харж болно. 아까도 말씀드렸지만은 우리 말 한마디, 지극히 작은 말 한마디가 상대방을 상처를 주고 그 심령을 죽게 하는 그런 경우도 있는 것입니다. Тэгээ хэдүүлээ сая ярилцсан хичээлийн ихэнд ярилцсан хүний тэр үг гэдэг зүйл бас хүний нүдэнд харагдахгүй. Тэгээ миний амнаас хэдхэн секундын дотор л гараад явчихна. Тэгсэн мөртлөө сонсож байгаа хүнийхээ зүрхэнд бүрэн шатлуулаад сүнсийн нөхөөгөөд ямар их тийм нөлөөг үзүүлж байгааг хэлээ бодож олно. 자, 그 다음에 이제 14절로 15절을 보겠습니다. Тэгэхээр 14, 15 дахь эшлэлийг харъя. 그가 그 의뢰하던 장막에서 뽑혀서 무서움의 왕에게로 잡혀가고 그에게 속하지 않은 자가 그 장막에 거하리니 유황이 그 처수에 뿌려질 것이며 그랬습니다. За 14, 15 дээр тэрээр майхныхаа хамгаалалтаас таслагдсан аюумшигын хааны өмнө хүргэгддэг. Майханд нь түүний гих юм нэг ч үлдэхгүй бөгөөд сууцсанд нь бүхэр цацагддаг билээ. 자, 이제는 16번째죠. 16번째는 그 의뢰하던 장막에서 뽑힌다는 것입니다. За одоо дараад нь одоо 16 дахь нь болж байна тий. 16-ад нь ажиллаж зөвхт гэж дуудагдчихсэн. Тэр одоо юунаасаа майхнасаа тэр суглагднаа гэж хэлсэн. 악인은 자기 집을 안식처로 삼고 살고 있지만 그 의뢰하던 집에서 뽑혀서 아주 무서움의 왕에게로 잡혀가게 될 것이라는 겁니다. За өөрөөр хэлэх юм бол хорон буу хүн яадаг вэ? Өөрийнхөө оромжийг хамгийн аюулгүй гэж боддог гэсэн. Оромжийг буюу майхныг тийм. Гэтэл яг үнэндээ тухайн хүнийг оромжноос нь одоо хэн авч явдаг вэ гэсэн чинь хамгийн аюумшигтай хаан аваад тэр оромжноос нь татаж гаргаад аюумшигтай хаан руу хүргэгддэг гэж хэлсэн. 여기 무서움의 왕이라는 건 여기 13절에 있는 것처럼 그 무서운 질병을 말하는 것입니다. За энэ аимшигын хаан гэж хэнийг хэлж байгаа гэхээр тэр 13 дээр гарч байгаа одоо юутэй өвхлийн хүү гэдэг шиг тийм өвчнийг хэлж байгаа гэсэн. 그다음에 17번째는 그에게 속하지 않은 자가 그 장막에 거하게 된다는 것입니다. За тэгээ 17 дээр үсгэлээрээ түүнд одоо тийм харин хорон мод өвсдөөгүй нэг нь яа гэсэн бэ? Суудсандаа байна гэсэн. 15절이죠, 거기는. 네. 이것은 아무 상관없는 사람이 와서 자기 집에 거하게 된다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл энэ юу гэсэн утгатай гэхээр одоо тэр хорон муу хүн өөрөө оромжоосоо буюу майхнасаа татагдаж гаргагдангууд нь өөр огт хамаагүй хамааралгүй хэн нэгэн тэр майханд нь оршин суух болно гэсэн үг.
근데 아기는 자기가 의리하고 안식처로 삼고 살던 집도 다른 사람에게 빼앗기게 된다는 것입니다. За шууд утгаараа болохоор тий муу хүн өөрийнхөө гэр орныг өөрийн гэсэн юм дээр хамгийн аюулгүй байна гэж боддог ч гэсэндээ эцсийн дүндээ тэр нь ч гэсэн авагдах үед өөрийнх нь гэж бодож исэн бүх зүйл өөрийнх нь нэг болдгоо гэсэн үг. 악을 행하게 되면은 악인들은 안식처도 다 잃어버리게 된다는 것입니다. Тэг хүн одоо хорон мог үйлдэд ирэхлээр бүр амрахч газар олдохой болчдөг гэсэн. 그다음에 17번째는 어? Ял бодоо 18번째죠. 18 байна тийм үү? 18번째는 유황이 그 처수에 뿌려질 것이다. 그랬죠? Мгм. 15절. Юхан. 유황 15절 하반절. 유황이 그 처수에 뿌려질 것이다. Аа. За тэгэн гутаа 18 одоо 18 дээр 18 дээр яасан бэ? Бүхэр гэсэн тий. Бүхэр түүнийг төрнөрөө цацагдах болно гэж хэлсэн. 그러니까 불의한 길을 걷는 사람의 처소에는 유황불이 내려서 완전히 폐허가 되도록 만든다는 것입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол түүний одоо тэрээр хэрвээ хэн нэгэн тэр орон сууц нь оромж нь эзлээгүй ч гэсэндээ тэр бүхэрт гал тэ түүний гэрийг өвч болгоно гэж хэлсэн. 그 창세기 19장에 보면은 그 소돔성에 하나님께서 유황불을 내려서 그 성을 다 멸하시는 장면이 나옵니다. За Эхлэл номны 19-р бүлгийг харах юм бол тэнд чинь Содом хотын талаар гарч байгаа. Эзэн бурхан Содом хотын дээр бүхэрд галыг буулгасан талаар гарч байгаа. 소돔성 사람들이 죄악이 계속해서 사무치니까 하나님께서 그 소돔성을 멸망하기로 작정하시고 소돔성에다가 유황불을 내려서 다 소돔성을 멸망시킨 것입니다. Тэг бурхан тэ Содомын хүмүүст яасан бэ? Үргэлж боломж олгосон тэ. Гэхдээ Содомын хүмүүс тэр боломжийг нь эзнээс өгсөн боломжийг аваагүй. Үргэлж одоо хорон муу байсан учраас эцсийн дүндээ Тэнгэрээс хүүхэрд галыг буулгасан гэсэн. 악을 행한 사람을 이렇게 하나님께서 유황불로 심판하시는 것을 말하고 있는 것입니다. Тэг өөрөөр хэлбэл бас энэний одоо эндээс үйлдэл үүсэлж байгаа муу зүйл үйлдсэн хүмүүсийг эзэн бурхан ясгэлээ бүхэрд галаар шийдэх болно гэдгээс санаас. 자, 그런데 이것도 역시 욥에게는 해당되는 말일까요? 해당되지 않는 말입니다. За тэгвэл гэхдээ одоо эн чинь болохоор чинь Бэлдад хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ Бэлдадыг хэлж байгаа тэр зүйлсүүд нь одоо Йовд тохиолдох болов? Йовд хамааралтай үсүүдийг тэр хэлж гэнэ үү? 일반적으로 죄를 지은 악인들에게는 이러한 징벌들이 내려온다는 것은 사실입니다. Ер нь бол одоо жирийн зүгээр ингээнээр ч яах вэ? Ер нь ярихад те бузар мөг үйлдэх үед эдгээр зүйлсүүд болно гэдэг нь бол үнэн. Тийм ээ? 그러니까 빌닷이라는 사람도 상당히 그 하나님에 대해서 또 하나님이 어떤 분인가에 대해서 상당히 많이 깨달은 것입니다. За тэгэхээр Бэлдадын хувьд болохоор яг үнэндээ бурхан яг хин бэ те одоо их хүн яавал ийм болох вэ? Яавал тийм болох вэ гэдгийг бас ингээд тодорхой хэмжээнд бас мэдчихсэн хүн гэдэг нь эндээс харж болно хэвэл. 근데 여기서 제가 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 신앙이라는 것은 꼭 지식적으로만 많이 안다고 해서 신앙이 좋은 사람이 아닙니다. За тэгэхээр эндээс бид нар мэдэх ёстой зүйл нь болохоор итгэл гэдэг зүйл биш зүйл болохоор хүн зөвхөн амаараа л итгэлтэй лаглаг юм ярьснараа итгэлтэй хүн болчихгүй гэдэг эндээс харж байна. 성경을 많이 안다고 해서 믿음 있는 사람이라고 말할 수 없는 것입니다. За бас нөгөө талаараа Библийг бүр баавэйгөө мэддэг юм болчих юм бол итгэл сайтай хүн гэж бас ойлгож болохгүй. 어떤 사람은 오히려 자기가 배운 그 많은 성경 지식을 가지고서 그걸 내세우기만 했지 자기는 실제로 그 말씀대로 행하지 않는 사람들을 많이 봤습니다. Тэгээ зарим тохиолдолд яадаг гэхээр хүмүүс Библийн үнэхээр ишлэлүүдийг асуухаар нь хаанаас нь шууд хэлдэг хүмүүс байдаг. Тэгээ яг бодит амьдрал дээр харахаар нөгөө үг нь зүгээр амьдрал дээр бүр 360 хэрэгцсэн шал буруу явж байгаа хүмүүс байдаг. 예수님께서도 세상에 계실 때에 어떤 사람을 호되게 책망했습니까?
За эзэн Есүс энэ дэлхий дээр байх үедээ ямар хүнийг зэмлэж исэн бэлээ? 일반적으로 생각하면은 뭐 죄를 지은 무슨 창기나 세리나 뭐 바리새인이나 저 이런 사람들을 세리나 창기나 이런 죄 지은 사람들을 책망했어야 되겠는데 오히려 예수님은 그들을 책망한 것이 아니라 서기관과 바리새인들을 책망했습니다. Тэгээ одоо уул нь л эзэн Есүс яах ёстой байсан бэ? Тухайн үеийн одоо тэр хүмүүсийн яг ижилхэн те бусдын мөнгийг нь ингээд саагаад байгаа те тэр татвар хураагч нар юм уу? Эсвэл одоо юу гэдэг дээрэм хийгээд байгаа нөхдүүдийг тийм хүмүүсийг зэв- зэмлэх хэрэгтэй байгаадсан. Гэхдээ эзний хамгийн их ингээд фокуслож зэмлсэн тэр хүмүүс нь ямар хүмүүс байсан бэ? Хуулийн багш нар байсан, фарисеучуд байсан. 이 서기관과 바리새인들은 성경을 많이 아는 사람들입니다. За тэгээ ингээ харах юм бол тэр фарисеучуд, хуулийн багш нар эдгээр Библийг үнэхээр сайн мэддэг хүмүүс баг тийм. 또 율법대로 철저히 준행하고 있는 사람들이었습니다. Тэгээ хүн харахад бол зүгээр хуулийн дагуу супер биелүүлж байсан юм хүмүүс гэсэн. 근데 예수님은 그들을 향해서 뭐라고 말씀하시냐면은 화 있을진저 서기관과 바리새인들이여 이렇게 말합니다. За харин хин Иесус юу гэсгэлээ тэднийг гэхдээ харахтаа золгүй ээ гэж хэлсэн тий. Хуулийн багш нар болон фарисеучуд та нарын дээр эзний уур хилэн байх болно гэж хэлсэн. 그들은 지식적으로는 성경을 많이 알고 있었지만은 실제로 그 성경이 내포하고 있는 그 진리를 바로 행하지 못하고 그대로 믿음으로 살지 못했기 때문입니다. За яагаад тэгж зэмлсэн бэ гэхээр тэд нар яг ингээд харагдах байдлаараа тэгээ нилээн одоо юу гэдгийг зөв хүн шиг тэгээ ингэж харагдаж исэн боловч бодит байдал дээр харах юм бол тэс өөр амьдарч ирснийг нь Иесус мэдчихсэн. 근데 자칫하면 우리 목회자들도 그런 죄에 빠지기가 쉽습니다. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ одоо ялангуяа эзний хончид яадаг вэ ингээ тий эзнээс зэмлэл авах хуцаар амьдрах тохиолдол бас байдаг. 이제 우리 목회자들은 일반 성도들보다도 성경을 많이 배웠고 또 진리를 많이 배웠습니다. Тэгээ бид нар чинь одоо жирийн итгэгч нарын хувьд итгэгч нартай харьцуулах юм бол эзний хончид яадаг вэ? Библийг илүү ингээд сурсан тий илүү олон цагийг ингээд эзэн танд өнгөрөөсөн юм хүмүүс байдаг. 근데 자기는 그대로 행하지 못하면서 다른 사람만 자기가 알고 있는 그 성경 지식을 가지고서 판단하고 정죄하는 그런 죄에 빠지기가 쉽다는 것입니다. Гэхдээ яадаг гэхээр тэрэн дээрээ ингээд нөө нэг толгоогоороо мэдчихэд ирэхлээр хүмүүсийг яг тэрнгээрээ шүүгээд байдаг юм байдаг. Ийм юм байдаг, тийм юм байдаг чи тэгээгүй ингээгүй гэд ингээд 그다음에 16절로 17절 보겠습니다. 16 17 дугаар ишлэлийг харъя. 맞죠? 16절 17절이? 네. 지금 18번째까지 했죠? За хэд 18 дээр явж байгаа тийм. 네, 맞죠? 18번. 자, 16절, 17절 보면은 16 17 아래에서는 그 뿌리가 마르고 위에서는 그 가지가 찢길 것이며 그의 기념이 땅에서 없어지고 그의 이름이 거리에서 전함이 없을 것이며 그랬습니다. За доороосоо түүний үндэс хатаж дээрээсээ түүний мөчөр ганддгаа газар дэлхийгээс түүний дурсамж үгүй болж түүний нэр хаанч байхгүй болтгоо гэсэн. 자, 이제 19번째는 뿌리가 마르고 가지가 찢긴다는 것입니다. За 17 19 дэх одоо энэ хорон мөний одоо гавшиг гэсэн чинь 19 нь болохоор тэр үндэснээс хатдгаа гэсэн. 자, 이 말은 욥의 가정을 염두에 두고 한 말입니다. 욥의 가족. 네. 욥의 가정을 뭐라 하셨습니까? 가정을 두고 한 말이라 그 말이에요. Аа. Тэгээ энэ болохоор одоо энэ 16 дахь хэлж байгаа те энэ агуулга болохоор чинь Йовын гэр бүлийг нь бас хэлж байгаа гэсэн. зөвхөн 여기 Йов 그, хэлээс. 여기 그 뿌리라고 하는 말은 누구를 말하는 거냐면은 욥을 말하는 것이고 가지는 그의 자녀들을 가리키는 말입니다. За энэ дээр гарч байгаа тийм ээ. Үндэс гэдэг нь Йовыг өөрийг нь хэлж байгаа. Харин мөчөр гэдэг нь болохоор Йовын үр удмыг хэлж байгаа гэсэн. 이게 하나님 말씀대로 나가지 않는 자는 자신이나 또 그의 자녀들이나 다 징벌을 받아서
약해진다는 뜻입니다. Наалэрэ өөрөөр хэлбэл Бурхны үгийг дагахгүй те эзний өмнө доторхон сэтгэл нь ингэ цэвэр биш байдаг хүмүүс яадаг вэ? Өөрөө сүрэ зогсохгүй үр үндэс нь тэрний гэр бүл дотор байгаа жижигхэн хөрхэн дахианууд нь ч гэсэн хатаж дуустдаг гэдэг хэлж байна. 하나님 말씀대로 행하지 않으면은 자기도 또 자기 자녀들도 다 결국은 쇠약해질 수밖에 없다는 것입니다. Тэ бид нар ч гэсэн Бурхны үгийг дагуу амьдрахгүй байлаа тэгэхээр өөрөө гундаа зогсохгүй үр удам маань ч гэсэн сэвтнэ гэдэг хэлж байна. 자, 이것도 일반적인 진리입니다. Энэ ч гэсэндээ тэг маш ингээ хүн болгон ерөнхийдөө мэдэх ёстой ийм одоо энгийн наацхийн ойлголт үнэн ба. 그러나 이 말도 욥에게는 해당되지 않는 것입니다. Гэтэ энэ үг ч гэсэндээ ясам дээр тэр одоо бэлдээд болохоор Йовыг хэлээд байгаа шүү дээ амханда. Гэтэ энэ бол яг Йовд тийм юу гэх юм хүргэх хөстэй тохирсон үг биш байсан. 그다음 20번째는 이제 17절이죠. 그의 Мгм. 기념이 땅에서 없어지고 이름이 거리에서 전함이 없어진다는 것입니다. Мгм. За цаашаа 17 17 гэх хамтлаа дараад нь 19 одоо 19 дэх хэцүү нь болж байна шүү тийм. 19 дэх нь болохоор түүнийг яасан бэ тэр дэлхийгээс дурсамж нь алга болно гэж хэлсэн. 이제 악인은 아무리 훌륭하다 할지라도 곧 그 기념할 만한 것도 또 그 이름도 사람들 사이에서 다 사라진다는 것입니다. Тэг хүн тэгээд одоо хамаг юм нэр дараад тэг ийлг болоод өргөгдөөд ингэж болж болно. Гэхдээ хорон муу байх тусмаа яадаг гэхээр тэр хүний тэр мандажсэн цаг нь хизээж дурслагдахгүй нэр нь ч гэсэндээ санагдахгүй болно гэдэг. 네, 시편 37편 35, 36절 한번 참고해 보겠습니다. За дуулал номны 시편 37편 좀 보세요. 예, 37절 35절부터 36절. За дуулал 37-гийн 35-аас 36 гэдэл харъя. 거기 보면은 내가 악인의 큰 세력을 본즉 그 본토에선 푸른 나무의 무성함 같으나 사람이 지나갈 때 저가 없어졌으니 내가 찾아도 발견치 못하였도다. Мгм. За тэгээд 30 35 36 гаруйд саглагар мод шиг өөрийгөө сагсайлхан ургуулдаг буруу харгас хүнийг би харсан билээ. Тэгээд тэр өнгөрсөн харагтун тэр алга болсон. Би түүнийг хайсан боловч тэр олдоогүй гэсэн. 이렇게 불의한 사람은 아무리 무성한 큰 나무 같아도 얼마 후에는 다 망한다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол те одоо зөв биш сэтгэлтэй, зөв биш хандлагатай эзний өмнө одоо хорон муу гэж ярьдаг шүү тийм ээ. Энэ хүмүүс яадаг вэ? Яг харах юм бол өнөөдөр харахад үнэхээр сагалбар том бод шиг харагдана. Гэхдээ тэр эзэн мэдчих буюу нэг л өдөр тэр хизээч байгаагүй юм шиг болчдөг. 자, 그러나 성도의 이름은 하늘의 생명책에 기록돼서 영원히 빛나는 것입니다. За гэхдээ харин яаж гэхээр итгэгч нар харин яах вэ? Итгэгч нар бол өөр юм аа. Итгэгч хүний нэр нь тэ тэнгэрт дурсгагдах бөгөөд тэр нь хэзээ хүртэл дурсгагдах вэ гэхээр би мөнхөд гэж хэлсэн. Мянгаас мянган жилд мөнхөд. 네, 누가복음 10장 20절에 보면 예수님께서도 그런 말씀하셨습니다. 그래서 Лук номны 10-ын 20 дээр харах юм бол юу вэ гэхээр 누가복음 10장 20절에 보면 그러나 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시니라. Гэсэн хэдий ч сүнснүүд эрхшээлт чинь орсон гэдэгт та нар бүү баярлаа. Харин нэрс чинь тэнгэрт бичигдсэн гэдэгт баярлагтун гэвэ. Амен. 네, 이처럼 성도의 이름은 하늘에 기록되어 있다는 것을 기억해야 됩니다. За яг энэ шигтэй бид нар итгэгч хүн гэдэг итгэгч хүн миний нэр нь энэ дэлхий дээр биш те эзний улсад хадгалагдсан байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. 네, 그다음에 18절 말씀 보겠습니다. За 13 절шлыг харъя. 그는 광명 중에서 흑암으로 몰려 들어가며 세상에서 쫓겨날 것이며 그랬습니다. За тэрээр гэрлээс харанхуйр хөөгдөж ертөнцөөс зайлуулагддаг ажээ гэсэн. 그다음에 21번째죠. 21번째는 악한 사람은 광명 중에서 흑암으로 몰려 들어간다는 것입니다. За одоо тэгэнгүүт чи 21 дэх хэсэг болчих тийм ээ. За муу хүмүүс яана гэсэн бэ? Гэсэн чинь тэг ертөнцөөс зайлуулагддаг буюу
гэрлэгийн орчноос харанхуйр хөөгдөгөө гэсэн. 여기 광명은 형통함과 행복을 가리키는 것이고 흑암은 불행과 부끄러움을 당하는 걸 가리키는 것입니다. Мгм. За энэ дэр гэрэл гэж харж байгаа тийм ээ. Гэрэл нь болохоор инх тайван, баяр хөөргийг илэрхийлдэг бол харанхуй болоод ирэхлээрээ хүйтэн, хүндий байдлыг хэмжсэн эхэлдэг. 그다음에 22번째죠. 22번째는 세상에서 쫓겨난다는 것입니다. За дараад нь 22 дугаар агуулгач нь тийм ээ. Ингээс харах юм бол яг гэсэн бэ. Зүгээр тэр хүмүүс ертөнцөөс хөөгдөн гэсэн. ертөнцөөс бүр зайлуулагдсан гэсэн. зүгээр хөөгдөн юм. 네, 이 말은 세상에서 인정받지 못하게 된다는 것입니다. За энэ юу гэж утгатай гэхээр энэ дэлхийд амьдарч байгаа хугацаанд тий одоо хүлээн зөвшөөрөгдөж чадахгүй гэсэн. 우리 성도는 언제나 의의 길에서 서서 모든 일을 정직하게 하고 양심을 써서 해야 된다는 것을 말하고 있습니다. За эндээс бид нар юу гэж хэлэхээр итгэж хүмүүстэй альва зүйлийг хийсэн ч юу ч хийсэн бай бид нар одоо тий маш одоо сүнсний төлөвшөлттэй байж тий ингэж хийх хэрэгтэй гэдгээс сайн сурч авах хэрэгтэй. 그러니까 우리 성도는 항상 정직하고 양심을 쓰라는 말입니다. За тэгээ манай итгэгч нар ч бүгдээрээ тий зөв баттай тэгээ бас эзний өмнө одоо шудраг тий ийм байх хэрэгтэй гэдгийг хэлж өгч. 그다음에 19절 말씀 봅니다. 19 дэх эшлэлийг харъя. 그는 그 백성 가운데서 아들도 없고 손자도 없을 것이며 그의 거하던 곳에는 한 사람도 남은 자가 없을 것이다. Мгм. За 19 дээр тэрээр өөрийн ард түмний дунд үрч үгүй, үеэл хаяалчгүй түр амьдарсан газар нь үлдэх хүнч үгүй гэсэн. 네, 이번엔 이제 23번째입니다. 23번째는 후손이 없게 되고 그가 거하던 곳에는 한 사람도 남는 자가 없게 된다는 것입니다. Мгм. За тэгээ энэ дээр харах юм бол тий 10 юу энэ дээр 19 дээр харах юм бол түүний үр удам гэсэн тий үлдэхгүй гэж хэлсэн. 아들도 없고 손자도 없고 즉 Тэгээ бүр зүгээр 네, үр удам гэж ярихгүй тий чинь 이게 хүүг гэж ярьж 악인이 байгаа. 하는 모든 Хүүг 일은 гэж ярьж байна. 악인이 하는 모든 일은 이렇게 실패하고 계승자가 없다는 거예요. Тэг өөрөөр хэлэх юм бол энэ юу гэж утгатай гэхээр одоо тэр нэг үнэхээр алдартай тим явж байгаа хүмүүс байж болно. Гэхдээ хамгийн аюултай нь тэрийг өвлөх хүн байхгүй учраас. 우리 성도들은 이 신앙을 계승해 줘야 됩니다. 즉 자녀들, 손자들에게 우리 신앙을 잘 물려줘야 된다는 거예요. Бидний хувьд хийх ёстой үр хүүхдүүд ихэллээ хийх ёстой зүйл нь юу вэ? Бид нэр хүүхдүүдтэй итгэл гэдэг зүйлийг өвлүүлэх ёстой. 여러분들 혹시 재산은 자녀들에게 물려줄 게 없더라도 반드시 신앙을 물려줘야 됩니다. За бид нар хүүхдүүдтэй өвлдөх магадгүй те хэдэн хаав бас янз бүрийн хүн байхгүй ч болно. Гэхдээ танд хүүхдүүдтэй үлдэх хамгийн үнэтэй зүйл байна. Тэр бол итгэл. 그래서 그 자녀들이 부모로부터 물려받은 그 신앙으로 하나님을 잘 섬길 때에 하나님께 복을 받는 것입니다. Тийм учраас бид нар яах вэ? Эзэнт үйлчлэхдээ те итгэл дотроо зөв мэс чанар дотор найдвараа түүн тавьд үйлчлэх нь их чухал гэдэг мэдж 또, байгаа. 또 악인들은 모아놓은 단체나 기업체에 있던 사람들도 다 헤어지고 한 사람도 남는 자가 없게 될 것이라는 겁니다. За дараад нь яасан бэ? Энд чи одоо юу дээр хорон мөх хүн дээр тийм ээ үлдэх юм юу ч байхгүй бүр хинч үлдэх хүн ч байхгүй ч гэсэн. 또 자기의 아들도 이 불의한 길을 걸으며 부모를 공경하지 않을 것이고 손자도 그 조부모를 공경하지 않을 것이라는 겁니다. За тэгэхээр бид нэр харин яаж чинь вэ? Харин зөвхт хүмүүс нь яа гэсэн бэ? Эзний дотор тийм үеэс үед ингээд бас байх боломжтой гэсэн. 그다음에 20절로 21절 보겠습니다. Одоо хэдүүлээ 20 21 шүү. 그의 나를 인하여 뒤에 오는 자가 앞선 자의 두려워하던 것 같이 놀라리라. 불의한 자의 집이 이러하고 하나님을 알지 못하는 자의 처소도 그러하니라 그랬습니다. За энэ дэр 20 21 дээр энэ хүү хувь заяа нь өөрийнхнийг айлгаж илүү аимшиг өрнийхнийг айлгаж илүү аимшиг дорныхныг нөмөрдөг энэ мэт хорон мөвхөн амьдран тэр мэтэр бурхныг үл мэдгч нь төгснөө. 네, 24번째입니다.
24번째는 За тэгээд 24 дугаар агуулга нэр болохоор 지혜 오는 자가 놀라게 된다는 것입니다. мгм. За энэ дээр үсэн блэ? Сүүлд ирсэн нэг нь хойноос ирсэн хүмүүс нь гайхна гэж хэлж байна тийм. 이게 하나님을 알지 못하는 그 불의한 자가 멸망하는 것을 보고 그 뒤에 오는 즉 후대 사람들이 놀라고 두려워한다는 것입니다. мгм. За одоо энэ дээр хэлж өгсөн тийм ээ. Хүмүүс одоо яах вэ? А, эцсийн дүндээ тий хормоо хүн амьдардаг. Гэхдээ эцсийн түүний дараагийн үеүүдийг нь харах юм бол тэрэн дээр төсөөснөөс нь өөр байдаг юм аа гэж хэлсэн. 그 마치 뭐 같냐면요. 롯의 아내가 그 мгм. 뒤를 돌아봤다가 소금기둥이 된 것처럼 즉 하나님 말씀을 어기고 소금기둥이 된 것처럼 후대 사람들에게 그것이 바로 징벌받는 표본이 된다는 것입니다. Мгм. За тэгээд хүн бас яадаг гэхээр өнөөдөр өөрөө л амьдарч хэл миний асуудал гэж ярьчих гэдэг тийм. Гэтэл тийм биш. Одоо нөгөө энэ Содом Гомор энэ Содом сүрх үед Лотын ихнэр зугатааж аваад өвөнд нь орохгүй байж байгаа. Тэд нар яах вэ гэж чад эргэж харж чад тасан баг болчдаг тийм ээ. Яг тэр шиг хормоо хүн өнөөдөр өөрийнхөө төлөө албаг худлаа үнэн болгож байгаа юм шиг боловч эцсийнхээ үр үндэс рүү хор хийж байгаа ялгаа байхгүй. 이게 악인이 망하면은 후대에게 그 죄를 경고하는 마치 간판이 된다는 것입니다. Мгм. За тэгээ муу нэгэн яах вэ? Бас ингээд муу нэгэн хүн одоо угаасаа сүрэл хүлээж байгаа гэсэн тийм. Тэгэхээр тэр түүний хүлээж байгаа тэр сүрэл нь яадаг гэхээр дараагийн үеүүдэд анхааруулах тэмдэг, тэгээ анхааруулах самбар болдог. 그러니까 하나님 말씀을 거역하고 악을 행하고 나가다가 하나님 앞에 징벌을 받아서 망하면은 그 나중에 후대 사람들이 그 모습을 보고 이렇게 죄를 짓고 악하게 살면은 반드시 벌을 받는구나 라는 것을 보여주게 되는 겁니다. Мгм. За тэгэхээр одоо юу гэдэг те бид нэр яг өнөөдрийн байгаа байдлыг чи зүгээр л яах ч үл гэж юусо болохгүй те ирээдүйд гэдэг зүйл байгаа. Заавал эдгээр зүйлсүүд нь үйлдэгдэн гэсэн. Тийм учраас бид нэр маш ингээд одоо те өөрийгөө энийг санах хэрэгтэй байгаа. 자, 여기 빌다시 여기 18장에서 악인이 받을 벌에 대해서 몇 가지 말했죠? 18장에서요. 네, 지금까지 배운 것 중에. За өнөөдөр хэдлээ одоо юу гэдэг нь одоо эзний өмнө зөв бос бодолтой, зөв бос хандлагатай, хормоо гэж ярьдаг тийм. Бас гэмт ийм бодлуудаас болох бодлуудыг тээх үед хэдийн янзын одоо юу гэдэг шийтгэлүүд ирнэ гэсэн мөлий. 자, 지금까지 말한 게 24가지였죠. 20 네, 24가지. 24 болчих тийм. 자, 이 24가지는 사실 빌닷이 욥을 두고 한 말입니다. Тэгээ энэ 24 одоо энэ шийтгэлийн хариуны талаар яаж хэлэхээр бэлдээд болохоор Йовд зориулж амьхандаа хэлээд байгаа. Ер нь бол 야, 즉 욥이 지금 불의한 길을 걷고 있기 때문에 이렇게 망한다는 뜻으로 얘기한 것입니다. за тэгэхээр хэлж байгаа гол санаа нь юу гэхээр чи угаасаа зөв бишээр яваад байгаа учраас чамайг имлэн хүлээж байгаа гэсэн утгаар хэлээд байгаа. 자, 악인이 망한다는 빌닷의 말은 진리입니다. Аа. За тэгэхээр ер нь бол муу нэгэн сүйрнэ гэсэн үг. Бэлдээд үг ерөөхдөө уул нь бол тийм худлаа зүйл гэж юу? 즉 빌닷이 말한 지금 24가지는 다 맞는 말이에요. Түүний хэлсэн 24 агуулга бүгдээр ижилхэн яг үнэн. 그러나 그것을 욥에게 적용시킨 것은 잘못입니다. За гэхдээ одоо гол буруутж байгаа зүйл нь юу болчих гэхээр тэрээр үнэн боловч Йов руу хандаж ингэж хэлэх болом ёсгүй байгаа гэсэн. 이 욥이 깨닫고 걸어가는 깊은 어, 그 진리에는 적용이 안 되는 것입니다. Мгм. За тэг Йовын хувьд ойлгогдсон түүнийгэд явах тэр замаар явах гэж хичээж байгаа энэ төвшингийн хажууд бол тий Билдадын төвшин үнэхээр сул эс. 빌닷은 이 진리의 말씀을 가지고 욥의 경건과 의와 성결을 다 빼앗아서 넘어뜨리려고 한 것입니다. Мгм. За тэгэд хэн Билдад яаж тэр Йовын бүх үйлдэлүүдийг харахтаа тий одоо бүх талаас нь хэлснээрээ түүнийг ингээд дарж авах гэсэн бодолтой байх шиг байна. 이걸 보면 이것은 분명히 마귀의 시험입니다.
Тэгээ эндээс харах юм бол энэ яахааргүй муу нэгний одоо сорилт байна гэж харж болно. 이제 마귀가 빌닷을 통해서 욥을 넘어뜨리려고 하는 술책이었습니다. Мгм. За тэгээ Бэлдад яаж гэхээр муу нэгнэр одоо муу нэгэн Бэлдадаар дамжуулаад Йовын сэтгэлийг ингээ хөдлөх гээд үзэж байгаа. 그러나 욥은 끝까지 자기 진리를 양보하지 않고 신앙 양심을 써서 의의 길을 걸어간 것입니다. Гэтэ Йовын хувьд яасан бэлээ? Өөрийнхөө одоо өөрийгөө өмгөөлөх гэхээс илүүгээр зөвхөн зам дээр ингээ эцсүртэл зогсож чадсан байна. 그래서 마침내는 욥이 하나님의 인정과 권고를 받게 됐고 갑절의 복을 받은 것입니다. Тэснэр яасан бэ? Эцсийн төгсгөлтөд харах юм бол Йов тэ эзэн бурхнаас илүү их ингээ одоо ерөөлөг хүртсэнээр харж байгаа. 자, 우리가 여기서 깨달아야 될 것은 오늘날도 깊은 진리의 말씀대로 영적 생명의 길을 걸어가는 성도를 그 마귀는 자꾸만 미혹시키려고 하는 것입니다. За өнөөдөр хэдлээ агуулгаар сурлаа тий. Маш тийм хүнд асуудал, хүнд сорилтонд ороод явж байгаа үед муу нэгэн ирж сойрхдоо уруу татлаа доош нь унгаах гэж янз бүрийн арга хэрэгэлдэг. 그러나 우리 성도들이 욥과 같이 자기가 받은 진리와 신앙 양심을 절대로 양보하지 말고 끝까지 생명의 길을 걸어가야 됩니다. Гэтэ тийм учраас бид нэр яах вэ? Хүн болгон дээр нь найр тавиад ч юм уу те хүлэн зөвшөөрөөд өөрөө тэр хүмүүстэй удирдлаад яваад иж болохгүй. Харин яах вэ? Эцсээ хүртэл бид нэр зөв зам дээр, зөв бодол дээр, зөв хандлага дээр ингэ тэсэж үйлдэх хэрэгтэй. 네, 그러면 반드시 하나님께서 권고해 주시고 또 영원히 빛나게 되고 상급을 받게 될 것입니다. За тэгэх юм бол яах вэ? Бидний бурхан заавал одоо шагналыг нь өгөх болно гэж хэлсэн. Хариулсан тэгээд одоо тэ сайн байна уу? Сайн байна итгэмжт болно гэдэг ингээ өгөх болно. 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. Өнөөдөр энэ өргөд дуусгая. 네, 잠깐 제가 기도하고 마치겠습니다. Пастор Талбайд оршуулсан. 네, 하나님 아버지, 오늘도 이렇게 욥기서를 통해서 주신 진리를 깨닫게 하셔서 감사합니다. Эзэн минь энэ өдөр та яваар дамжуулаад өгсөн эдгээр үнний үгсээр дамжуулаад бид нэр бас өөрлөгөө харах боломж өгчөөд талархая. 네, 빌닷은 자기가 알고 있는 그 얕은 신앙의 진리를 가지고서 욥을 정죄했습니다. Тэг Бэлдад нь эзэн таны хүслийн дагуу биш байж өөрийнхөө бодлоор өөрийнхөө түвшнэр Явыг гүтгсэн байна. 우리는 욥과 같이 끝까지 진리를 붙들고 믿음을 잘 지키는 자가 되게 주시옵소서. Эзэн минь бид харин Йов шиг байж өөрийнхөө итгэл дээр эц сүртлээ бат зогсоход тусалж өгөөч. 네, 감사드리고 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. Ингээд талархал үргэе. Иесус Христийн нэрээр залбирамуулаа. 네, Амен. 네, 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다, 선생님. 목사님. 네, 자, 그러면 다음에 뵙겠습니다. 네, За дараагийн дахь уулзъя бүгдээрээ. 네, 안녕하세요. За.